صباح بخير تماشاوان ایجام جسر ارتجا مزن فلاکتا مزن کل ولات مبیکات 13 روز در باز بون جستودیا پایتخت انقره امیجی روشاداوی بوره بنرخینم با ولات که مزن بو ولات ما کناوند داوی کارمان مراش بو لپای هفدو دو ارتجا مزن بیکاتن دخود بون ولاتی ما مخابن دما شیار بون دبن انقاذ بون گلکشی شیار جنبون جبربجي هلبت دولة بحمه قاضي خوال حم قادام بحم سازي خو دم الدست تحاول داكو بكهجي ولاتي ما قالك ولاتي ما دبن انقاذ بون لبلي قالك معجزة جي لباي هاف هاتن بلي لباي هاف دون آبان داوي كارمان مراش بوم دي ساعت 4 و 17 صبح ده بيشي له پازار جوكي بحفت بهنوك حفتان بيشتي نص ساعتان جيل البستانه بحفت بهنوك سيان لوي درجة عرض هجاكا دم بيكات نزيد ده باشارين ما خسارة كم مزن ديتن نبالي لقلق جيه دن جهات هسكرم تركيا بو يكت همان دميده دستان هفدو ده همان دميده بون يك تنگ بون يك دل و آليكاري بهبره جبو هر ده ولاتان وك سفر بريه كدان دست بگرن بولاتين ما بسازين دولته بسيتكاين جواكي بگل جدر و ولد گلق آليكاري هاتن شاندن جبو که انسان ما جبن وان انقاذان جوی تاریتیه درکبن مگود گلک معجزه جی هاتن هلبت لپای هف دروجین جروج عول حتی وک ایروجی خبرین خوش که هاشتن بر دستی ما یاد آویجی ده 178 ساعتان ده شهاتای خبره که وک معجزه هات هاکان یاسین اولیه 45 سالی 178 ساعتان پیشتی عرض هجی هات خلاص کرم evci mucizeye davi buku dibin enkazan hat derxistim. Pişti 12 rojan dibin enkaza dema 12 rojan haber jere hat ku libende buku veri xalas kirin dibin wan tarihtiya dibin enkazede libenda ronahiyeke u ekibin xalas kirin ema Hakan Yasinoğlu پشتی 278 ساعتان کود سر عرض هجی و در باس بون جبن انقاذان باوایی که ساخ هات خلاص کرد. لحاتای پشتی کود پرم بیک هات اپارتمان آواهیا تولگای یک جیجی او بوم که خرابو روخیا هاکان یاسینولی 45 سالی لوی آواهی دبن بتونانده بس روژان به آوو به خوارن تی و برچی لبنده خلاص کرنه ما. Çok fazla bir şey yamuluyor arkadaşlar. Biraz ben seviyesinde bir... بله هیویه وی خلاص نبودن بروجان دبن انقاذ دما لپیشی جهوی ها تثبیت کردن و پاشیجی ادی به وقت ره تیمن خلاص کردن تکوشینه که مزندان هلبت جه کلی محصول مابو جبو کو بهیوی بو هلبت لوی داره لبندا خلاص کردن ما هاکان یاسینوğlu و تیمن خلاص کردن جی ادی خبات و لگرین و خلاص کردن به انجام بون و اوجبن وان انقاذان خلاص کردن پشتی بروجان مگود پشتی 278 ساعتان هاکان یاسینوğlu جبن انقاذی هات درخستن وک معجزه بو البته معجزه مگود روش بروش درکتن گلک ولاتی مجبن وان عرض هجا جالیتی من لگرین و خلاص کرنه و باوایی کی سرکفتی هاتن درخستن جسر عرض هجا 12 روش پشتی کو در باس بونجی داویا 12 روزان دجی پشتی 258 206 و 261 ساعتان جمراش و هتای خبرن خلاص کرنه هاتن لمراش پشتی 258 ساعتان نسلیهان کلنچ و جاری هات خلاص کرن لهتایجی Osman Halebiye pişti 206 saatan Mustafa Avcı و Mehmet Şakiroğlu jî pişti 261 saatan sağ jibine kavlan hatın derxistim vay dimenin xalas buniyen veki mucize ve ben ser ekrana 261. saatte Mustafa و Mehmet Ali li Hatayê piştî 11 roj û 261 saatan sağ hatin xilas kirin. Mustafa Avcı و Mehmet Ali Şakiroğlu piştî ji binê kavlan hatin derxistin birin nexweşxaneya Sahrayê. Malbata wî dema bihîstin Mustafa Saxe ji kêfan giriyan. Sakin olun, sakin.
Mustafa jî dema ji binê enkazê hat derxistin rewşa malbata xwe pirsî. Malbata avcî spasê ekîbên xelaskirinê kirin. Allah razı olsun sizlerden. Çocuğumu geri bana verdiniz. Allah razı olsun. Ekîbên lêgerîn û xelaskirinê piştî 261 saetan li Hatayê jî Mehmet Ali Şakîroğlu ji binê kavlan derxistin. Mehmet Ali ewil li nexweşxaneya Sahrayê hat dermankirin, paşê jî sewqê nexweşxaneya Mustafa Kemal hat kirin. Çend saet beriya xelaskirinên Mustafa û Mehmet Ali dîsa li Hatayê xebereke din a xêrê hat. Osman Helebiyê 14 salî jî piştî 206 saetan ji binê kavilan hat derxistin. Osman niha li nexweşxaneyê tê dermankirin. Mucizeyeke din jî li Meraşê pêk hat. Ekîbên lêgerîn û xelaskirinê piştî 258 saetan Neslihan Kılıç'a 29 salî ya dayika du zarokan ji binê kavilan derxistin. Kılıç piştî müdaxaleya ewil rakirin nexweşxaneyê. Bavê Neslihanê ji bo ku keça wî hat xelaskirin gelek kêfxweş bû. Merê ev felaketa 7 salê ku li welatê me pêk hat bi saetan herkes bihêvî li benda xelaskirinê bû, li benda xeberên xweş bûn kesên ku li ber televizyonê xwe, kesê ku li ser enkazê li benda nas û xizmê xwe, li benda xebereke xweş. Her çiqas saet diçû, carna hêvî kêm jî dibûn lê çiqas saatek diçû xebereke xweş û mizgîniyeke xweş dihat. Di roja 11 de jî dîse mizgîniyek hat vê carê ji Meraşê piştî 248 saetan mizgînî hat. Aleyna Ölmeza 17 salî piştî 248 saetan ji bin kavilan sağ û selamet hat derxistin. Piştî tedawiya ewil a li Meraşê Aleyna bi balafira ambulans hat şandin Enqerê. 11 rojan dibin kavilan dema li Meraşê bû navê hêviyê. Aleyna Ölmez piştî 248 saetan ji bin kavilên avahiyê sağ û selamet hat xelas kirin. Tedawiya ewil a Aleyna Ölmezê li Meraşê hat kirin. Piştre bi balafira ambulans hatanîn Enqereyê. Li balafirgeha Esenboğayê kontrolên tenduristiyê hat kirin. Piştre bi ambulansê hat rakirin nexweşxaneyê. Kontrolên ewilên Aleynayê temam bûn. Aleyna dün geldiğinde yaptığımız tetkiklerinde em dikarin bêjin rewşa wê baş e û hişê wê li serê wê ye. Ji xênî vê fonksiyonên lebatên wê û rewşa wê a nörolojîk jî baş e. Piştî lêkolînên ewil tetkîkên xwîna wê jî nexirab in. Li gorî me niha talûkeyeke heyatî nîne. Belê me got ji ser vê felaketê 13 roj derbas bûn êdî hêdî li bajaran hewil tê dayîn ku birîn werin pêçandin ew êşhindik jî bê ji bo erdhejzedeyan werê em bêjin tiştê ku ji bo wan tên kirin bihêlin ku piçekî jî bê ji bîr bikin. Xebatên dawiyên di Diyarbekirê em ê binêrin hevalê Mahmet Yokuş li wê derê wekû nizanim bajarek jê jî Diyarbekir bû. Lê em ê herine Adıyamanê hevalê Mahmet li Adıyamanê cihekî ku herî zêde tesîr lê bû yek jê jî Adıyaman bû. Batı bixêr gelo li wir rewşa ji bo welatiyan erdhejzedeyan xebatên ku tên kirin li kombajaran rewşçiyê ji Adıyamanê em li te guhdarî bikin. Rojbaş yedibe birastî erdehêj wek tofanekî mezin bû ku li Semsûrê qewmî bû kevir li ser kevir nema bû û avahî ji milletê me re bûbûn gor lewra 5681 kesan mixabin di erdehêjê da jiyana xweşdestan û nêzî 18000 kes jî di vê zelzeleyê da birîndar bûbûn yani 1485 avahî niha xerab bûne û nêzî 7000 xanî zêdetir jî xesarên giranin li ber ji ber vê yekê niha em karin bêjin li Adıyamanê kevir li serkevir nemane. Lê belê êdî piştê ku xebatên lêgerîn û xelaskirinê bi dawî bûn êdî hêdî enkazên avahiyan wan kavilan êdî tên rakirin û niha xebat jî li 4 alên bajêr berdewam dikin ji ber zelzeleyê 275,000 welatiyên Semsûrê mixabin mecbûrî bajar terk kirin. Piştên ku miriyên xwe veşartin ew jî bajar terk kirin. Kesên ku xostin
çون aydine lüvedere jibuwan hotel hatım lavakirin henek millet çum günde ko henek çubun başar edine ko mecburi ko koş kirbun lebele kesen ko la Adıyaman'e jibuwan ji kombajar hat navakirin naha emji لقادکی سپورنه لوراشی کومباجاره کی آفات و هیوسور آواکریه لیگسران سرین آدیامانه امکارن بیجین کو 30,000 کون هات نه بلاف کرن و دوان کونانداجی نیزی 106,000 ولاتی نها تعداد بینی قبل کامرمان نجاتی سیت و نشان بده امجی نهال کومباجاره نه و لوراجی جبو تاشته لمخدورن اردهجی شوربه نیسکان ikram dikin و ولاتین کنهال کومباجر ما بون اوجی شیار بون هاتن ورا و ikram şorbe taşya خود dikin براستی Türkiye pişti zelzele emkarın bejin edibe bu yek dil bu yek renk yani jis çar aliyen Türkiye alikari hatın nahaji emji la aşkhanaya şaradariya şehzadelere Manisa'yne lüvederici şaradariya şehzadeleri korunu ve korun şandı bu naha xabatkarên viran jî xorun şêdikin serê sibê ji bo 5,000 kesan û piştê nîvro an êvarê jî ji bo 5,000 kesan ra xorun tê belevkirin. Êdî em karin viya bêjin yani li sem Sûrê pirsgirêka konan tune yani kes li derve namîne hem ji xeynê bajêr li gunda jî kon hatibûn belavkirin û pirsgirêka xorun û ve xorunê jî tune lewre li gelek ciya li çar aliyên bajê hema em diçin ku derê aşxane hene divan aşxaneyan da jî ji bo maqdurên erdeyê jî rojê 3 danan xorun tê çêkirin niha jî vê aşxaneya şaredariya şehzadeler Manisa'ya jî niha hostayê me jî ji bo nîvrokî em dibînin ku noka çêdikin yani firavînê da nokê bi goşt û birinc hebe û dîsa jî 24 saet jî şorbê li welatiyan çêdikin îkramê wan dikin bi rastî ji ber vê yekê pirsgirêka xorûn û vexorûnê tune lê bilêdî be em karin viya bêjin niha pirsgirêka xorûn û vexorûnê dawî bû pirsgirêka konan a Fatih Heyvasor dawî kir êdî ji bo ku birînên erdehêjin werin dermankirin niha jî li bajêr xebatekî balkêş heye ji bo ku bajarê konteynerê were çêkirin niha xebatên binesazî berdam dikin wê 17,500 konteyner ji bo milletên Adıyamanê wê were çêkirin lewra hewa gelek sara êvarê ji ber vê yekê kon zehmetê wê piştê demek din wê konteyner çêkir ji xeynê wî jî êdî be êdî me got li bajêrê êdî enkaz tên rakirin wan kavilên avahiyên ku bûbûn kavil wan molozan ji bajêr tê paqîjkirin niha jî êdî êdî bajêr şaredarê dine gelek şaredarî jî hatibûn hewara milletê Adıyamanê ew jî êdî nava bajêr paqij dikin û piştê paqijbûnê jî niha êdî Adıyaman tê serhemdê xwe ku Serokkomer Recep Tayyip Erdoğan mizgînîn da gotibû ku em ê 10,000 lîra alîkarî bidin welatiyan ew pere jî êdî kete hesabê maqdurên erdeyê jî û bi saya bankayên seyer û bi saya bank PTT'yan jî niha milletê me jî karin perê xwe jî ji van hesaba bigirin rewş xerab e êş mezin e lêbelê Tirkiye mezin e milletê me jî camerê edibe ji ber vê yekê bi alîkariya dewletê milletê niha êdî birînên erdehê jî li Adıyamanê tên dermankirin. Belahmet spas ji Adıyamanê rewşa wê derê bi me re parvekir Ahmet Yokuş car car helbet em ê herine heremê li bajarê din jî hevalê me nûçegehanê me li wirin rewşa li wadera wê bi me re parve bikin lewra me got
ده bajara rasta tesireke mezin negert lebele seranseri Türkiye bu yek u her ikine her de bajaran ji alikariyan ji STK'yan ji afade ji umke timen legerin u xalaskirni hewleke geleki mezindan emketin roja 13 hande هجی هیوی مگشن هجی هیوی اون کو هن ولاتی مش جبن وان انقاذا ورن در خستن جاره که دیدست بجیانه که نو بکن البته همه کس دم چش دسته وانته دکه ده چلو 248 ساعت ده جناب هیوی مگوت علینا بو علینا جبو تداوی هات آنین آنکاره لبدره تداوی بردوام دکه علینای جبر کو هستیه و یه پرویس شکست بو عملیات بو هر واسه کمر اردوان جیروشا علینای جنیز و تعقیب دکه اردوان گفت دماکو اج استانبول و گریام انقره از علینای زیارت بکم. مثل کمر اردوان جی روشا علینای و گفت جنیز و تعقیب دکه علینا د 11 روزان دبن انقاذان دما لکارمان مراشی ناو هیوی علینا بو علینا ölmeza 17 salim 248 saat şunde jibin enkaza kutte de mahsur mabuhat xalas kirin keçka juan be balafra ambulans şu Ankara'ya je Kahramanmaraş'ı hatanin Ankara'ya لبر دكتوران علينا هم لسر تداوی و عول پیکانین هم جه عملیات کرن روشاوی یا بگشتیا تندرستی باشه جبر که هستیه و پلویس شکست بو او عملیات کرن روشا علينا یا تندرستی نخوشخانه ها بردوام دکیم جال یدم و مگوت روشای باشه هر وادیسه بردف که AK Parti'ye گشتین Binali Yıldırım jî çû serdana Aleyna'ya û rewşa derbarê rewşa wê de jî doktoran bijîşkan jî agahî standin Serokomer Erdoğan jî bi telefonê lê geriya û got dema ku ez ji Stenbolê vegeriyam ez ê bi Aleyna'yê ziyaret bikim li nexweşxaneyê li ser vê jî helbet me got Aleyna bû navê hêviya saeta 248 bi rewşa Aleyna edi berbe başiye ve diçe. Yan çevirelim. Evet. Gel abi bırak abi. Mele felaketa mezin kulvelatê me navendayê Kahramanmaraş saat 4:17 daqiqanede di şeşê sibatê de berdestê sibê ku hemû kes dixeweke şêrîn de bû qewmî Piştî ne saetan jî navenda wê Elbistan vê carê yekedin qewmî gelek bajarê me dih bajarê me xisareke mezin dîtin lê Türkiye bû yek deng me got Türkiye bû yek dil ji her bajarî ji her gundî ji her malê alîkarî hat şandin Türkiye bi hemû saziyên xwe li qadê bû helbet û alîkarî ji bo wan kesên mağdûrên erdhêjê kirin her kesek çiş destê wan hat kirin hin ji wan kesan jî ew bûn ku karkerên kanzayê bûn karkerên madenê li herêma erdhêjê ket û xîreteke mezin dabûn û bi saya wan gelek welatiyên me ji bin kavilan hatibûn xelas kirin xebatên lêgerîn û xelaskirinê qediyan û karkerên madenê jî vegeriyan memleketê xwe karker li Zonguldakê wekî qehremanan hatin pêşwazî kirin. بله همو ترکیه بو یک و آلیکاری دانه هفدو هلبت یک شواشی مگوت کارکرین کانزای بون جبر دما کو وگریان جی لکارمانمaraş کو ناونداوی یا erdhêjê ew derbû xebatên lêgerîn û xelaskirinê gelek kesan destane hevdû hin kes ji wan jî karkerên kanzayê bûn êdî wan jî pêwîra xwe qedand û vegeriyan Zonguldakê li gel polîsan bi otobüsan dema ku ketin bajêr de ji aliyê welatiyan ve bi dilxweşî hatin pêşwazî kirin li ber bîrdariya karkerên kanzayê گهاشتن هفدو و مراسم پیشوازی لوی دری هات پیکات هر هات وی دمیده دنابرا erdheczede ki kuj Antakya hatı bu u dnabera karkere ki kanzayê de jî axaftinek pêkat ew axaftin jî hişt ku herkes hestiyar bibe her hat dawiya axaftinê de jî hem erdheczede hem jî karkerê kanzayê hevdû hembêz kirin li ber kamerayan ev jî ketin ber kamerayan de ev dîmem dîse jaliyedin ve karker
به چپکان و قلیلکان هاتن پیشوازی کرن پشتی و کجی جبو کوریدورا کوجبوان هات بو آوا کرن دور و درباس بون و بر به مال خواه چون هر وها کار کرای یک جوان کار کران او رویتی بساوین رویتی آخوا کر چاوا زحمت درباس کرن چاوا دمین هستیار جین لسروان جی سکنی و جاره کدی دیسه سرساقی جبو همو آفت زدیان خواست پشتی که هاتن پیشوازی کرن جی به کیف خوشی جاره کدی الاتوبوسی خواه سوار بون و بر به مال خواه چون ام بیجن ام بردوام بکن لسر و طبی گلک خبات جی نهاتین کرن جه عالی دولتی و درباره هم عرضه ده هم جی وان کسیم کو آواهین ساغلم چینه کرنه لسروان جی طبی خبات گلکی تین کرن طبی نل تنه لترکیه لولاتن جیران مجی اوارتش هات هیس کرن لعفرین جی اوارتش هات هیس کرن خسار لور جی بیک هات گلکس لور جی مخابن جیان خوش دستان ترکیه بو یک دل براستی عالی کاریش بو هر ده باشارین مجی دمل دست بیک هاتن هم کس تاکت قاده لگلو لعفرین روش چاوایه امی بحوال خود زانا را با آخوین روش عفرین امیج زانا خلیل بستینن صبات بخیر زانا لعفرین ها روش داویا عرض هجه راکرنا این کازان خبات نور بچه رنگینه دجمره بحث بکه بله ولی گل ترکیه عدهش کبی لباکور سوریه و بتاوتی لباجار عفرینه و نافکنه جندرسی یا بسر عفرینه و عدهشک گلک مزن آنج بابلات گلک مزن قومی نهال جندرسی و بلباکور سوریه بتواهی خواتن خلاص کرنه بداوی هاتن لی خوات لگرینا جنازه یا بردوام دکه نها لباجار عفرین آنجی لنافکنه جندرسی یا سر عفرینه و خوات لگرینا جنازه یا و را کرنا کاولان بردوام دکه تیم پاراستنا سویل جی ینگو لگرینه دکن حیانها لباکور سوریه تنه 2905 کس جبنی کاولان خلاص کرن حیانها لسوریه تواهی هجمارا کسین گو جیانا خاجدستانی که های 1388 کسان هجمارا بریندارا جی زیده تری 14757 هیلا رژیم جیان تواهی سوریه لباجار ولی حلب و لاستی و باکور سوریه ولی عزاز و الباب و عفرین باکور سوریه ولی عزاز و الباب و عفرین اید لبه اجمارا مزن جی کسین گوجیانا خاجدستانی و بریندار بونی لباجار عفرینه لنافکنه جندره سی بو و لباجار ایدلبه بو بله گلک آلی کاری جی هاتن باکور سوریه و به تایبتی هاتن نافکنه جندرسی و باجار ایدلبه جهرمن ولی کردستان عراقی حیانها 28 تر هاتن نافکنه جندرسی عربستان سعودی جی و جی ترکیه دعول ده مگوتبو کن باجار جبو کسین گو آواهی نوان هاتبون هلوشاندن وکرن جی ترکیه جی گلک آلی کاری دسری ده هاتن نافکنه جندرسی و باجار ایدلبه وقفا دیانتا ترکیه و ایهاهای و آفاده گلک تر و آلی کاریشان نور ایهاهای حیانها زیده تری کملو یک تران شانده با کور سوریه وقفا دیانت زیده تری 10 تران ای آلی کاری شانده با کور سوریه باجار ولاتن ولی قطر و عربستان سعودی جی مگوتو آلی کاری هاتبون کتنا آلی کاری جی روز به روز بردوام دیگه درین بابل هوا جیل وگو زویال هیلا ایدلبه و دری اونجو پیناریه بابو سلام یل سر سینوری کلیس و عزازیه دور رجی آلی کاری مرووی و کتنا تران بردوام دیگه حال ناف باجر براستی هواجی گلک ساره روشا کسین گوش آواهی خادر کتنی گلکی خرابش برکو او دک مدران دمانه هن کس
حیانه هاجی دبن مالا خایا گو هلو شیاده خودی که جبر گو هیجی کنالر نگه هایوان جبر وی روشا ولا دیان گلک جدريسي ولإيد اللي بخرابة خبات جي بردوام ديكن خبات اللي جارينه بله بله سپاس کن جزانا خلیل ره جار جار دی سمیدنا برنامه خود بری خوب نعفرینجی لورا تأثیر کمزن نوی درجی پیکات لیوک مگود وک ترکیه هربت آلیکاری جورج رجوع درجی هات شاندن خبات دورجی بردوام کردن مگود ترکیه بو یک دل ترکیه براستیجی ده هر وارده تشتاج دسته و هات به گلی خوره بسازین ام بجن دولتی ره بستکایان ره براستی خباته که آلیکاری خباته که جبا ولاتیان کو روشوان هنگی به باشتر به پر هجا هات کرن جالیه کین بجی لپرسینین دربار وان آواهین کو درده جده خرابون و آوایی که ساغلم مگود نهات بون چکرن چما خرابون لپرسینه دوی که دشی بردوام دکن ام به هفره بالا خوب دنوام حتی نها هجمارا گمان بارن کو او آواهین کو ام بیجن چکرنه گلو معظمه جه کم چکرنه یعنی لیستی که کدیت ده هیا هجمارا وان 309 کسن هجمارا کجوان کسان جهاتنه گرتیان 83 کسن هجمارا حتی ها دربار وان کسن کو هاتنه بنچاف کرن و کنترل عدلی تکرینجی دیسه 62 کسن هجمارا جوان کسان جی پشتی کو ادی دربار واده لپرسین تیوتن بنچاف کرن هلبت پشتی کاروبارین عدلی جی کنترلین عدلی جی بریارا گرتنه کو هات داینجی هشت کسن هجمارا تعلیماتین بنچاف کرنه هنکس هلبت هجینه هات ندیدن یعنی جنب بجن هجینه گاشتنه و او بریار جی دیسه گاشتی شستون نهان هجمارا کسن بنچاف کری ادوی واریده جی اجده کسن هجمارا وصفین گمانبارن او کسن کو احتمالا کو گمانبارن و دوی ورن ifade بدن او کشی دیسه سهو یک کسن هجمارا کسن کو نهال در و ولتن چار کسن هجمارا کسن کو مرنه او آواهی کوام بخود چکرنه و دبین انکاز دمانه ده کسین هجمارا کسین کو ifade دانه و سربستن دربار واده بریارا گرتینه نهاتیه داینجی 24 کسین ام بری خوب دم آلیه دیم جغینی و دیسه وکن دزانن دیمن آن دم خابن افجی در کتیم پیشیامه آلیه که به دولت حول داده کوان کسان جبن انکاز در خوان عرض هجزده آن دست بابه جوان اوان جور در خیم راحت بکه تداوی بکه هن کسی وک فرسنده که گریان و دست به شیلاندن و دزیه کرن انسان لجان خواه ند فکرین جبو خواه بکن عرض هجزده آن لبلی او کسی مخابن لدزی و شیلاندن دیگریان هلبت دولت پولیسان جی دمل دست لسروی مسئله جی سکنین و او کسین کو او یک پیکتانین هجمارا بیاران 319 بیار پیک هاتنه دبی واریده او کسین کو خوستنه دزیه بکن یان جی کرینه شیلاندن کرینه کتنه مارکتانده دیمنه و مدیدن هجمارا گمان باران جی 243 کسین هجمارا گرتیان اکو دبی واریده هاتن گرتن جی 152 کسین هجمارا وان کسین کو کنترل عدلی بکتینن اوجی سهو یک کس هجمارا بریارین گرتینه بیستونه هجمارا لیکولین جبو بریارا گرتینه جی 19 کسین هجمارا کسین بنچاف کرنه هشت هجمارا کسین کو ifade دانه و سربستن جی 4 کسین جالیه که به دولت حول داده برین ولاتیان بپیچه وان تداوی بکه وان درمان بکه جالیه دیم و هلبت لسر وان مجارا جی کاروبارین ام بیجن اولهیه جی بکتینه لسر و جی دسکنه او یکشی تابلویا کوم دوان روشانده بیرین کوپه کاتبون درخسته پیشیامه جالی دین وکن دزانم بریار هاتبو داین کو جبر کو عرض هجزده لوارگهن خواندکاران هاتم بجی کرن جبو پرورده از زاننگه هانجیم بریارا جدور و کو پرورده وری داین و کیاما کرونای ام بیجن هاتبو داین امنها لوی بنرین بری خوبدن به بریاره زاننگه و دبیست ثبات ده دست به پرورده اثر
ser internete bikin edi xwendekar ji ber ku li wargeha Ertêjî de hatine biçîkirin me got Türkiye çawa bû yek dil Türkiye çawa bû yek deng xwendekarên me jî dîsa cê xwe ji bo Ertêjî hiştin û ew niha ji ser internetê wê perwerdeya wan di bîstê Sibatê de dest pê bike. Ji Nîsanê û pêve modela hîndekariye ya hîbrid wêwerê nirxandin li ser wê jî wêwerê sekinandin helbet û ji xeynî wê dîse sekinandina perwerdeyê wê dema giştiya perwerdeya xwendekaran jî dirêj neke yanî dema berê normal xwendekarekî digot karekî wî derdike tiştek dibû bûyerek dibû dida sekinandin mekteba wî ji 4 salan heyamek zêde dibû vê carê wisa nabe ew xwendekarên ku ji bajarên Erdhêjê çûne bajarekê dî gelek dibe ku di malbata wan de hin kesan jiyana xwe ji desta bê dibin kavilan de mabin dikarin mavek hatiye dayîn ku wê heyamê bidin sekinandin ev yek jî dema wan dirêj nake xwendekarên bernameyên sepandinan wê bikaribin wekî perwerdeya taybet ders bigirin ew jî hin beş hene wek bi taybetî ji beşên em bêjin teknolojiyê endezyariyê divê li qadê hin tişta çêbikin û bibînin bêyekê ev yek jî ji bo xwendekarên wisa jî wê bikaribin dersên taybet bigirin li gor wê na wê bikaribin tercîha xwe ji vî alî ve jî em bêjin helbet bikar bînin em bêjin bernameya me ê berdewam bike car cara helbet em ê berê xwe bidin heremê jî pisporên me yê hêja hene em ê ser bê em jarî biaxivin em ê berdewam bikin. Türkiye bu yekdeng bi polisê xwe bi leşkerê xwe bi gelê xwe bi tîmên xelaskirin û lêgerînê bi afadê bi ûnkeyê bi tîmên tenduristiyê hemû kes li qadê bû her me got polîsên me û leşkerên me jî qebateke gelekî hêja dayîn ji xeynî tîma xelaskirin û lêgerînê ya binên kazan ew gundê ku ji ber şert û mercê zivistanê ji ber şert û mercê berfê nikarîbûn ji bêjayê alîkarî werê şandin ji wan re jî helbet bi balafiran bi helîkopteran alîkarî hatin birin ji aliyê leşker û polîsan ve Wezîrê Parastina Neteweyê Hulusi Akar jî got bila şik û gumana kesî tune bê em ê bi yekîtî û bi hevrebûna xwe ji vê bobelatê jî bifilitin. Wezîr Akar bahsa alîkariyên TSK'yên ji hewayê jî kir û got bi 2602 seferan ji 32 navçe û 152 gundan re alîkarî hat şandin. En büyük gücümüz Hêzameya herî mezin yekitî û pêkvejiyana me ye. Em ê bi yekrêziye û biryardarî bi yekitî û bi hevrebûnê xebatên xwe bidomînin û vê badîreyê derbas bikin. Bila şik û gumana tu kesî tune be. Wezîrê Parastinê Hulusi Akar di dema serdana xwe ya li navenda koordînasyona helîkopterên TSK ya li Edeneyê de axivî. Behsa alîkariya ji hewayê ya TSK'yê kir. Benim 66 helikopterle Heta niha bi giştî 2062 sefer hatin kirin. Di pira asîmanî de 63 balafir, 41 dron, di nav wan de tîha û 66 helîkopter û tevî wan 14 helîkopterên Amerîka û Qatarî xebitin. Bi van seferan ji 32 navçe û 152 gundan re alîkariyên biriya asîmanî û bejayî hatin birin. Hulusi Akar diyar kir ku ji bo esker û personelên li herêma Erdhejê yan jî yên ku malbatên wan li wirin destûr hatiye dayîn. Askerlikte bulunan silahlı kuvvetlerde hizmet Me destûr da 11,000 kesên ku niha leşkeriyê dikin û di nava hêzên çekdar de ne. Em ê wan ji bo ku bi lez û bez biçin cem malbatên xwe bişînin herêmê. Bi vî awayî em ê ji bo 10,900 kesî derfeteke xweş çê bikin.
وزیر پاراستن آخر دست نشان کرد که جلبا ارین آدار و نیسانه تالوق مها گلان هاتیه کرن لی تشتکی وکی ترهیسا پیش وقت تونه. بله ما گفت لده باجارین ما کو ناون داوی کارمان مراش بود و اردهش بکاتن دم دست ترکیه بو یک دنگ بو یک دل ما گفت او آلی کاری شاندن بازدان ور چون به هوار آوان و نتنه جناف ترکیه شدر و ترکیه و جی gelek peyamen sersağı hatın, gelek alikari hatın şandın, gelek timen legerin u xalaskirin hatın her oha Serok Vezir anjid ise edidest besverdanen hereme jikirin Serok Vezir Pakistan'ı Şahbaz Şerif pişti erd hejan başar esem Suriye ziyaret kir. Şerif bitima legerin u xalaskirin ya Pakistan'ı hat cemhev ulur sersağı da afetse da u gelet Türkiye Şahbaz Şerif god ام مالباتکن املهف خودی در کفن. پاکستان دروشا ولا ارتحشیده هات توارا ترکیه. لعالیه که اکیب هول ددن خواه بگینن کسین دبنن قازانده لعالیه دنجی آلیکاری دنشاندن. هری داوی سروک وزیر پاکستانی شاهباز شریف سردانا سمسوره کر. لور به آفت زده او تیما لیگرین او خلاص کرنه یا پاکستانی را چویا. سرساخی دا گلی حریمه او تواهیا ترکیه. او جبو قنجیه ناکن او ارکامه یه ام بران او ام مالباتکن ام و گلی پاکستانی لفرن و ام دغزمتا ودنه ام جبو پشگری الفیدرینه. سروک وزیر پاکستانی به وزیره که هاندن و بنسازی کارا اسماعیلوğlu و وزیر بازرگانی مشره داخویانی اکتا. بخوندنا سوریه کوسره و بگوتنا خشک و براین من این سمسوری دست به اخافتنا خوکر. مساجا پشکریا جبو ترکیه تا. We will not leave you alone. امی و بتنه نهیلن هر وکی که ام ده ارتهج و لحیال پاکستان ده بتنه نهشتن. شهباز شریف را گهاند کو اوی شبو مختورین ارتهجه پشکریا کنان بده. I will be returning back to Pakistan today. دمازی شوگرم ولاته خواه ازب هلبرینرین کنیم بقالیته و باش را بجوم و جبو شاندنا وان بریا آسیمانی بحر و بجایی پلانه که آماده بکم. من تعلیمات دا یکینین وظیفه دار و انشالله دملدست وی کاری بکن. سروک وزیر پاکستانی شبو آلیکاریا ترکیه بانگی جواتا نافنتوی شکر. Türkiye bu yek dil u bu yek denk çar aliyen velet udar ve velet alikari hatın şandın heremi gelo ev alikari lojistik avan ça bekat bir şekli insan ça ve havuldan ku alikari bgejin wan afet zedeyan wan ardhej zedeyan li servece me bi mevan khoy heja fevzi korkma serok alikari ya lojistik ya nav bajer juane me baxvin dema baş be mamuste un bkharatul meşaname تشاور راضی بید برنامه سخیر بیشالله. السلام علیکم. Gerek spas mamuste seri mahamiyan sahibi seri Türkiye sahibi. Elbet gelek kes cihana hoş destan de lebele payvanji gelek kes manji bu van kesanji alikari u havcedari vay sereke kudve verne embejin tedarik girin hene lideh bajarin me khaniyen gelek insana xarabun xisareke mezin heye jiboan afet zedeyan alikariye kuverin girinci geleki giringin li sarbe un neçbejin اکی او ارتجی چه بی ده باجاری ما خرابین نه هم آلیکاریا و دیگه پیشی که ما خلاص کن اکیبی خواهد تیمی خواهی خلاص کن رگرن لیدا 5000 اکیبی ما خلاص کن خبتن آلیکاری وان ده باجاران کن ام وانه جی نزیکا 300 تیمی
خلاصکردن ما ریکرن ام نه خلاصکردن ما خلاصکرد دماهی ام عاجل یاردم آلیکاریا و دیگر پیشی که ام چادران شوارا رید دیگر دماهی ای مایجی ام خوارن آوی باطانی صوب اموان شوانا لیا توپ گن لیا شی سه یاردن دپوی ما هنموان لیا داخل دیگر شوان سیاران لید گن ما لیا حتی نه 500 عربه ما ریکنه وانه داجی من نه سیاره ریکن شوارا سیاره خوارن تده هبین دلبا سه سیاره ما جی باطانی یا تاقمش وان دپرم زدان اتجیان را ریکرن بله ماموسته هلبت مگوت سران سری ترکیه جدار و ولد گلک آلیکاری هاتن شاندن لگلو ارگانیزاسیون آوان چاوا و پیکانی امویجی مراق دکن لورا ری گرتی بون شرط و مرجن زوستان زحمت بون بچه شکلی و حول دا وقت گهان دوان یانجی بیرا ولاتی بهتر بکی جان شکلی آلیکاری بکن لورا محمد خوازن کده من دستم خواب بکیج نوا لی افاد هی با ارگانیزاسیون افاد بهتر امویجن باوای که راست و درست اوالی کاریتیم بلاف کرن لورا امنی کارم بگیجن هر باشاری لیبلی افاد لهر باشاری براست و درست وان خباتین خوب بکتینه و کم بیجن ارگانیزاسیون آوی کاری ده دوی چوری کرن و نیل سروی چی بیش بله نه سروک مثلا آفات ارگانیزاتوریت کرد امش گلوان خبات کاریت کرد آفات بیشتر ما واسا بکن لیر دا و باجاری داش یاردم چادر که ماسی هیا هنجی لیر بشکل دسته بدنی امجی گلی اکیبا ایها های جماعت ایها هم شوارا آلیکاری دکن کیش آفات شمرا بیشت اف که ماسی هیا چادر خانی سیار امجی لیر آلیکاری دیگر شوان خرد دیگر ام شوارا رید کرد لی ده باجارا نهمنی خبتن سه سیاری مید خوارنه هی روزی لی 100,000 ام خوارنه بالاس کن هاتای رخی هاتای جی فرنامه هی ام لی روزی 50,000 نانان دردخن جهی ارت هجی چی بوان ده باجاران ام نانه بالاس کن لی ای مایجی ام چادر کنتینر خانی سیار ام بجنی امان دنی یه هاتیه لیجی مثلا ولاتی ما همه باجارا داغت بینه ایت هاتیه وانه میوانه مجی ام چنان مالی وان تثبیت دیگن که ماسی وان چه هبن ام که ماسی وان دنی خانی وان دا خوارم به باطانی بی صوبه به چه تبه ام دیگن بله ماموسته جبر کو جوانه لورج عرض هجک بیک هات بو ودمه گلوی درجه عالی کاری گلک شوان راحت وشاند بلکه اون بهتر وان فهم دکن بلکه اون جمع بهتر زانن حوجداری بچه هیه اون وک اکیبا وانه ام بیجن و خبات چاوا جغینی وان تیتو بحث کرن هلبت و گوت ما فرنجی وکریه ما جه خوارنه جی وکریه جبر کو لباجار وجه عرض هجک بیک هات بو ولاتین وانه چاوا تبدگرن ام ویجی مراق دکن بهتر اون زانن چه حوجه داری هنه و خباتك چاوا دادست بکرن راست دا سال 2011 وانه ارتهجی چه بی ام مانجده و گلی وانه هم مثلا گره ویدی مانجده و بفر و باران منزلستان معنی واسا بلی خود زانه دلیم واسا نسود او ده باجاران دلیم پتر سود ام گلی وانه مثلا ملتی وانه همش که بیه یک نه هم مالات یا گل ما بیا برا باجار اگر وانی همش بیا یک تلفنی مقنن راستن همه تلفنی ور که هم چه بکن چه نکن اکی گاوا ارتجی چه بی ساعت 50 هم چونه آفاتی اکی میت وانی یه تیم خلاص کردن حاضر بین ملی ادا 41 سیار یک روزی دا مره کنلی چونکه اول ما 2000 سالا 2011 ما دید منزانی چه چوایا مجیوه دید بی دپرم گله زوره özellikle Zıvistan'ı daha nexweştire befirtêt baran têt sire ev insana bin enkazê bin wêdî da gelek zor dikevit em jî hevalê me heme hazir bîn xwarin bî têmê xilaskirin bî acil yardımê em heme ilk sefeyê hazir bî roja taze er tecî çêbî. Belê gelek spas kirin mamoste mala ava em bêjin lewra alîkarî ji bo welatiyên afetzedeyan gelekî giring in.
بله جوانه فیوزی کورکماز جمره بحثا هم ارگانیزاسیون آلیکاریان که هم جی براستی گرنگی آلیکاریان نورا بلکه جمع بهتر هنه که فهم بگن لوانه جی سال 2011 لور جدیس زیده هفتان پلیاوه شیدتاوه جی هفتان بهتر عرضه جک بیک هاته بوم جبر ما خواستم آگاهی وان جی بستینن هلبت ترکیه بو یک دل هلبت اف فلاکت آیا 3 ساله کو لترکیه بیک هات دپای هفته دمه که کرد او قاسی پشتی 9 ساعتان یا دویمی جی کو بیک هات ترکیه حول دا دستا هف و بو یک دنگ بو یک دل لجبو آفت زدین ما دم دستورن بجی کرن دولت بحمس سازیان خو بحمه اکیب خو هلبت داکت قاده زوستان بو شرد و مرچ گله کی زحمت بون لدی ساجی حول کم مزن هاتاین کو د ساعتين عول ده خو بگهجن هم آفت زدین هم جو کسی کود بن قابل اندمانه شکر خودره گله کس هاتن خلاص گرنجیم راست گلک مریم جهنه جاره که سر ترکیه صعبه سر محمیان صعبه لی تشتا کج دست دولت و سازیا و متو ده همه گلی ترکیه هات ولاتیان چکت سر ملیوا کر هلبت دولت دنجی جدار و ولتشی جگلک آلیکاری هاتن جغینی و تیمن لگرین و خلاص کرنه هاتن شاندن جبوکو دمل دست وان کسین دبن انکازاده درخن اکیبن لگرین و خلاص کرنه ین کو جدار ولت هاتن خبات خویدی دومینن جشست و هفت دولتان 5750 کس لهرما ارتهجه دخبتن اکیبن کو خباتن خو تمام کرنه جی ادی و دیگرین ولاتن خو اکیبا لگرین و خلاصکرنه یا کش قزاکستانی هات 10 روش خبتین. 7 کس خلاصکرن و وگریان ولاته خواه. Bu jumusların bari endi jangız özümüz biz istey almayız. Jroja awla arthaje verve em la'antab u islahiye khabetin. Ma heft kes bisagij bine enqazê derxistin. Em du devlet du yek birane. Hevî dikim kuca reketin afeteke û hane qewme. Ötüp barıştkanda volontyorlarım var biz o şerde jürgen. اکیبا چینه جی خباتین خواه تمام کرد. اکیبا 267 کسان لچار باجاران خباتین لگرین و خلاص کرنه کرن و جو ادن وگریان ولاته خواه. سفیر چینه ترکیه لیو شوبین گوت کو آلیکاریا چینه یا جبو مختوران و دوام بکه. کسین بیانیین کل ترکیه دجین جی پشتان خباتان. یک جوان جی میسا سینا جی کوریا باشوره کو ده ارتشا ازمیره ده جی لورپو. سین لمرسینه پشت ده خباتا. مالا من نزی شارداریه از هاتم و داره پشتگریاج با مروان کارکی هجایه بلا هر کس چه قصد کاره پشت بده. گونجالوی 28 سالی جی موزامبیک جی دروجا اول دهاتیه مرشه. İnsanlara umut. Me pişta mirovan û em bûn hêviyawan ji bo vê yekê em hatin vê derê. Xwendekarê mîmartiyê Gonçalo li gel hevaliyên xwe ji roja ewil vir ve piştî de xebatan. براستی مگوت هم جناو ولید هم جدار و ولید خباتین آلیکاری جروجا اول حتانها هلبت بردوام دیکن لسران سری باجارین ترکیه یک بیک هم ل باجارین کو اردهش بیکات گلیک آلیکاری هاتن شاندن هم جیجبو وان اردهش زده این کو هاتن باجاری ما ایدن شارداری آنجیم خباتین گلیکی هجا بیکانین یک شوانجی شارداریا Üsküdar'a İstanbul'e jibo erdhej zedeyam ev erdhej zedeyin kuj heremin erdheji edi hatin velateme bajare meydin bun seferber hemkes xodan xeyr tiştantinin tesisin belediye dilxwaz û wezîfedar ji hev derdixin û dikînin mağduran seba mağdurên ku hatine İstanbulê jî belediye marketa civakî vekir ji kere çi lazim bête û dibe. شارداریا Üsküdar İstanbulê ji roja ewil bivirde bi hemû hêza xwe seba mexdûrên erdhejê dişuxile. Ji cil û bergan heta xarin û vexarinê kesên ku erdhejê de mala wan xirab û xwe gihandin Îstanbulê ji wan re çi lazim be şaredariya Üsküdarê di vê marketa civakî de her tişt hazir kiriye. Lê li vê derê pere qebûl nabin bes ji bo xêreye her tişt. Xwedan xêr malzemeyên hewcetînin tesîsan peywîrdar û dilxwaz wan ji hev ve diqetînin.
İşi vedeki ten kaymakamlığı de vedeki randevu düşsün duruten vedeki xwari birinci katı de vedeki navi xwara dijine kevin vedeki sri emon radijine fişa qadedinme em sri wan alikari dikin ey havali mevek çi xokirine tek wan digerine lazımı wan çebe em dedin wan zaten. Wî tiştî li gorî hewcetiyê yan dişînin herêma Afadê yan jî li qatê pêncan a belediyê di marketa sosyal de didin mexdûrên ku hatine Stenbolê. Madê wan depremê de xerab bû bin em teva dixwazin qowerin vê derê tiştê qojwan re lazim be marketê ya gîma çi lazim be karin verin vê der bê pere tevî bibin. Doştê nîvlê dizene wan yani çi bixwazin ne heye yani cilo erzaqê şekil her tiştê heye. Şaredariya heta niha barênot tiran malzemeyên pêwîst jandin deverên ku bo belatê zirar lê xist. Li navendê jî her roj bi sedan mexdûr tên lazimiyên xwe tedarîk dikin. Ve Türkiye duvarı alikariyan de bu yek dil bu yek denk cek jeji megot şaredariya Üsküdar'a İstanbul'e bu niha hevale meci Abdullah Koçaldı ve deryen üçeganeme emebuire درباره وی مجارده باغ من لورا اف شارداری حول دده کو هم استانبول که ماسیا حوجداریان کم بگه هم جیل جه آفد ل باشار edin میوانی که حواله مجه عبدالله صبات بخیر استانبول جبو آفد سده ان خباتن کوتن کرن تو و میوانی تمشته گهداری بکن ادی به همو شارداریان استانبول بدل و جان خدان وی کاری ناهلین کو ملت لهرم ارتحج آنگو مقدورن ارتحج شرپزه ببن و زوستانه شارداریا اصلا لرجی بدل و جان شغله گلک دپو وکرن و سازین خو کرن ناوندین کوم کرنا آلیکاریه نه انجمن بلدیا اصلا پارێزەر برێز ڕدوان ئاسان میوانێ منە ئەس بێنێت تو بخێراتی سەرچاوەڕاتی سەرچاونێشن ونجی بخێراتن نافخێرەدا بێ شارەداریاوە چ دکە هون سەری پێشوە چاوە دەست پێ کرد منێ شارەدەریا ئەسەنەرێ ڕۆژاگ و ئەفتفەق هاتە سەرێ وڵاتێمە ڕۆژا پێشیوە ئەکیبامە ئەسقەت هەیە بە ئەفادێرا پەڤرا یەکیتی عینی ڕۆژێدا چوو ئەدیەمانێ Adıyaman, Gölbaşı, Bajarı Adıyaman'ı, Gölbaşı. Lüvedre hem katılmışı alikariya insanı godbin ve tıfakıda yani bin ve afet edamayı hem alikari bu ara kırın. و ملاتما جی الحمدلله ملاتما استانبول جی اصلا جی خیرخوازی ما حمو تفدا بیکیتی خواستن گونلی olarak هرنا ویدری آلیکاریه بکن شاردریام اصلا رژی آریوانا کر yani hem جویدری به طیاره هم اتوبوس انسانی گونلی مشیان نویدری جه وکی گل باشه که ارتج لی خسته و داره و شخورا هم بیش ناوندک چکر و دست بکر جخینی و چکر جخینی و نه یعنی انسان مال و داره گوت خواستن گو آلیکاریه بکن yani hani ego خواستن هم نقدی هم وکیدی ego gıda anin ego sobe ceyran anin ego cil anin yani beçi lazım jibo vi depremzade ve insana anin maji ambuna aracı juara yani hani mab araba sevkiyata ve na şianda Adıyaman'ı نال اصلا چند انبارن و هنه چند دپوین و هنه اون تشت بار دکن و والا دکن بله دپویا ما مزن افدره بری نها بری بسه چاروجا الجهه کی دیبو الرخي تكستيل كانتوانا نزيكا 4-5 دپویا ما هبو نها دپویا ملوی دریا انسان خیرخواست تشتی گوجدلی وانا هاتن تینن ویدری امجیج ویدری سوکیاتا وانا دبنا Adıyaman'ı Maraş'ı Malatya Beçi که ماسکی وانا هبن ام تشین حمودرا نه اصلا جه تکستیله دوی وارد هم کارگه تکستیل آتولیه وان زایدنه هم جی ملت لیدجی نافچه
şeyini her zede çitine çi dişinur. Ağlaba tekstil yetişenin, ama gelek insanı ma xerxwaz yani ego çına marketa, ego çocuk beziyatenin, ego jbo ihtiyacı pirek havanatının, yani her tişti insanı battaniyatının, yani tekstila gora bıgra, hatta yani kazaka, hatta iç çamaşırı hammuğa تينن ام جيوانا سوكياتا ام لفيدي دابوتكن حتى انها نيزيكا صدو بينجه تري مش اسنر خير خوازي اسنر قال لي اسنر ايجو انين الفيدري صدو بينجه تر بقناه بلديه ما مشيان نفيدري وقتا عنوان آلیکاریان وان تشتین کو هاتن جبا آلیکاریه ددن هف دکن ام بیجن کارتونان و قطیان خبرکارن شهر دریه دخبتن یان کسین دلخواز دلدار تنجمه كسي دلخواستين كسي دلخواز يعني تشتكي قلق يعني هني اتفاقا كمازن هات اولاتيما حقيقة جي هاويني انساني ما يعني قنجي تيدهيا هافيرجي وهافير ترشيما جي gerçekten geleki rasta جبرلو انساني ما يعني حموب خو هيç personeli belediyeci tabi arimat kirin ama اغلب انساني دلخواز هاتن واب خوتانين واب خوجي arimat kirin hatta قد نقبينا 40 دقيقة 50 دقيقة دا ما ترك تشتكر ما تشاند واروجي بيشي جي خايني و خارنو و خارنا گرم هون تشتكي وسا خدمتك وسا چه دكن ل بله خوارنا لويدري گرم جروجا بيشي و 300 متر قاره لويدري ما چادر وكريا خوارنا گرم جي ام هم جبو انسان لويدري ايگو اسقات اكيباما نزيكا 1000 انسان جي ايگو لويدري گونلي ايگو پرسونالي ما بلدي حمو مقاوتا خو حمو داويدري بزنا خوده انها 1000 كونتينر عملوا دري آفاتكن بتكليا أفاضي 1000 كونتينري وروجي أنا أظن 1500 2000 إنسان مدرس بكريا خوارنا گرمجي عملوا دري ددن. نها شيني أسنلري پشکری دده مروین کو دخوازن تشت بشینن برا چاوا بکن کو باره و گرانتر نکن و هنکاربن بهتر بلز بشغلت. ملي يعني ايجو اني نفيدري يعني هني اغلب ام تشتي نوت خوازن يعني هني انساني ما gerçekten دلخوازن يعني يقول مالي اوجيه بلكي نونا اما اغلب مية نوتين يعني اي كفن ما زحفولو نقرتن چونكو حتاغو وجارتنا وانا زحمتيه هم الفيدري زحمتيه هم الفيدري زحمتيه اغلب خير خوازن ما جو ام تخوازن جو يعني ايجو نو بينن ولو باكيت لي حال ده مثلا بطانيه نزيكا 150000 بطاني ملاتي مي دلخوازي جو اني فيدري حموي نو يعني ايكفنا حموي نو جو انين الويدري ما تصنيف كرن ما ترادا الويدري جي انساني ما الويدري ال جونلي جوج فيدري شاردريا اسنري چونا ويجو اكيباما اسنري بيرسونالي ما الويدري حمو الويدري جي بشارتني بچي انساني ما يقول الويدري احتياجيا وانا هبه دين وادا بويما ام ددنا وانا مروین کو دخوازن وک پره آلیکاریه بشینن بل او چاوا بکن اما انا اغلبت شيء ددنا افاضي يعني هني ام وايو لاندرمشي ايجو نقدي ياردم يتكن ام ددنا افاضي ام بيشن ام لويدري ونجد كارن افاضي ارجلغا قزلاي يعني ام تيكيليا ما بقزلاي رجي هنا مثلا خوارنا ما قرم ام لويدري بقزلاي بافرا يعني ام اورغانيزات كن مثلا مالباتك دخوازك و مالباتك مقدور جوان را كونتينرك تشيكه و چاوا بك هون چاوا آلیوان بکن ام نزيكا 1000 كونتينري ام اديامان گلباشي ام çetkin insani ma dilxwaz şartlı bağış olarak şartlı bağış olarak dedina tişen hesabı belediye amcil wedere ve konteynera am lwedere avatkin bizna xode ma dest bekriye roje her roj naha 20 konteynera ام نقليات الويدري تكن ودسب التي ابيا ويدري چونكو زحمتيه قالك الويدري يعني هم قرنبون وهم جي تواليت احتياجي ولابو احتياجي ذاتن كونتينر جو ام تشيتكن هم لابو ياد يدنا هم جبوغو وقتكي دور يعني بلكي دورا سالك يعني ان شاء الله الغورا جنبشخانيه ما جو گوتی یعنی نقابنا سال كده سالك جي نوقت كي كيما هم تواليتا وانا هم بانيو وانا هم جي متفقي وانا هنا في كونتينر گونتشينن
بله وکی دنجی مثلا هون شهرداری استانبول نه وانها حمو قوات خود دایا جه ارتجه هون حتی کین قالو داره بمینه بزنا خودی حتی گلوی در عیش تم بکردن ریدا یعنی افادو قزلایونا تشتی گوجدسی وانا تی قرومی دولتا ما حمو جروجا پیشی و تشتی جوانا تی تکن یعنی اما آفاتک مزنا تمام بلکی دصد سال دنیای تشتکی حالو چه نبویا آفاده مزن سر هفدو یک جی حفت يعني يدي نقطة يدي ويجي يدي نقطة عالتي يعني اتفاقا كمزنا وجغرافيا كجلكي مزنا يعني دوازده باجاري ما مزن ويلشي وانا حمو برفي آفاتي كتن جلك صاحب خود قواتي بدوا خود قواتي بدوا شيء إن شاء الله وأم هيفيد كن جو خد تعالى إنساني دبنا في آفات دمانا إن شاء الله شهيدا إن شاء الله خد تعالى وأنا عفو بك وبرينداري ما جي إن شاء الله خد تعالى شفاء بدوانا إنساني جو معنا جي خد تعالى صبرك بدوانا چونكو گرچكتن جلك إنساني ما جلك خد يخون داكرن جلك جوانا نها دبر سرماي وانا أما الحمد لله دولتا ما جروجا بيشي و بلديا ما جي تمامي دولتا ما ملتي ما أغلبا ملتي ما يعني gerçekten geleki alikari kirin. Aynı bir devleti ra işbirlik xoşik geleki alikari kirin. U am va yardım aji am devam tkine. Txazim tişteki diye bejim ve devama inşallah xeyr xwaze ma go bu xazin alikariye bikin disa depoa mal vedere çi bu xazin karim bine vedere و تشتكي ديجي تخوازن بيجي إنساني ما قولوا ويدري يعني بر آفاتي هاتن قال خديه وانا اسطنبولي هنا وكمثلا الشاردريا اسنلر اديامان اللي هنا مالاتيا اللي هنا انساني قوتينا ويدري جي دچنا بيشي قيديا خلقاي مقام نقي چيتكن بيشي قو قيديا خو چيتكن ام سيچار اكيبه ما شاردريا اسنري بيچي احتياجي وانا هنا ام بعربي خو بشخصي ام دبنا حتى مالي وانا قيديا خدكن بيشي قو قيديا واتكن ام چنچي احتياجي وانا هبن ام حتى دبي ديري دبن ادي بس سر سبه هش انبار نو ودبه ل ساعتان دي ساوي تشتن اليكاري ورن دي ساوي تر باربن وبچن هرما ارتجه Türkiye براستی بو یک دنگ وکی میوان حوالی ما عبدالله جی گوتیم دهاوین ولاتین ترکیه ده قنجی هیا آلیکاری هیا همه کسی دری خوشبو و عافیت سدیان بکرین بطایبتی دولت به همه سازی خو به همه شارداری خو لقاده بو و همه باجاران شدیسه جبو کو اف عافیت سدی کو هاتنه بگو هستن باجارین من آلیکاری ورن شاندن یا جی دما کو هاتن وان باجاران مقدور نبن بلاهرن لشارداری قیدا خو بکن و شارداری جی چه احتیاجی و هبه چه پیوستی وان هبن یک بی یک چاره سردکن و دکینن بر دستی وان جبر امی بری خوبت نه عثمانیه حوالی ما شاهین لوه داره اویجی لسر پشتگیریا پیسکو سوسیال و پیسکو تکنیک آج بو زاروکان به تایبتی کنهال کن باجارانه بحثاوی بگه شاهین صبات بخیر جبو زاروکن آفت سده هر هجی کو مالبات وان هات کن باجاران دنیانجی مالبات و بلکی نهال نخوشخانه آنه پشتگیری و چالکین چاواتین داین بله بله شاهین هکه دنگه مته گلو بله ادبه بو وقت تجی وقال بله دنگی و تزهات بله ادبه بو وقت تجی قال کر دماکو عرضه هیچ شی بو جوان باجار عثمانی جی تسریک مزین لیدر دابو جبوی گل کن هاتن وکرن و دوان کنن که دا گل آنا دمینن جبوی زاروکا جی هیوا سور
psikososyal kujera dibêjin li vir hankê alîkariya zaroka dikin wek dindire vê çadira hankê de jî dîtin hîva sor bi tenê xarin û wexarin û çadir û di aliyê nekê de alîkariyê xwe da xênî wî ji bo zaroka jî fealiyetê xwe nîşan dide zaroka dindire çadirê da qelemê wan boyaxê wan û xênî kaxez û her tiştê wan ji bo lêîskê wan li vir hankê didin û zarok bi vir bi kêf û bi coş wek ew tesîra erdhejê ser xwe dabêjin û li vir hakê ji xwe re wextî demekê xweş derbas dikin evêjim. Ana jî hevalê me xebatkarê hîva sor Mehmet Kartal mêvanê me em jê bipirsin gelo ji kar li vir çi tê çêkirin ji bo zaroka çi amadeyî çêdikin bere ew ji bera qalbekê em jê lê guhdarî kin. Belê ez benî wek ku tê li radê dîtin ji bo zarokan xebatek mezin tîne holê hîva sor bi tenê xarûn vexarin nade alîkarîkek mezin ji dê tê vê jî çi gelo. Belê navê min Mehmet Kartal ez heyva sor xebetim heyva sora Tirkî em li vira herêma Erdhejê li bajarê Osmaniyê ji xeynî karê xwarinê em li vir ji bo deroniya zarokan ji bo ku zûtir hînî jiyana rojane bibin û adaptasyona wan zû çê bibe em li vir bi zaroka re komxebatan dikin bi wan re wext derbas dikin her wiha piştî nîv rojî li vê kona ku me niha li vir vekirî wek em dibêjin kona psikososyal piştgiriya psikososyal an jî piştgiriya deronî an civakî piştî nîv rojî kesên mezin jin an mêr li vir tên ji bo alîkariya psikolojik alîkariya derûniya wan em piştgirî didin wan. Belê ji bo zaroka jî wetir lazmatî anî em divê qelemin kaxezê wan hemû tiştê wan heye? Belê li vir wek heyva sor em van alavên li vir bikartînin van eşyayê li vir bikartînin em ji xwe bi wan em me temîn kiriye em bi wan vir didin xebitandin ji xeynî wî jî kesên xêrxwaz alîkariya me dikin li vir ji bo zaroka çi hewce bibe ji me re hatînin ew jî piştgiriya me dikin. Belê kon hatine vekirin û ji bo xarûn vexarinê jî xebatê zêde? Belê li vê herêma kona herêma çadira li vir tirakmeyê mezin heye rojê qasî ez zanim teqrîben nêzî 30,000 kes em xwarin li vir belat dikin xwarina gen hem taştê hem firavîn hem xwarina êvarê şîvê li vir sê wext em xwarinê didin. û xeynî wî belê xeynî wî jî li vir herêmên çadira ê kona wekî din jî hene em li wir jî xebata dikin û li vir li Osmaniyê bajarê Osmaniyê em diçin navçeyê Osmaniyê gundê Osmaniyê kesî ku hewceyê alîkariyê be em alavên mezemên xwarinê ê gidayê em ji wan temîn dikin wekî din jî li vê derdorê kî xwe bigîne me çi pêdiviyan pê hebe çi ihtiyaca wan hebe em ji vir heta ji destê me tê em jî ji wan temîn dikin. Ji bo xarûn û vexarinê xênî wî çadir jî kon jî tê vekirin? Bi rastî wiha kon di pîlana afetê ya Tirkiyeyê xwarin kîsî heyva sor e û em bêjin barınma yani em bêjin wek kon vedan kondanî çadir jî ew jî aîdê Afadê ye lê li vira li Sihayê li Qadê li herêmê em her du sazî em bi hev re kar dikin yani gelê li vir çi pêdiviyan çê bibe em her du sazî em bi hev re alîkariya wan dikin. Belê zarok ji bo rojanê çawan amade ne? Ya bi rastî rojên ewil zarok gelek tirs ser wan hebû tirsa erdhejê gelek kes hinek merivê xwe wendakirine gelek kes mala xwe wendakirine yani malê wan hilweşiyane xerab bûne lê niha em di roja sêzda dane di roja sêzdaya da zarok her roj tên vir ji bo travmayên li ser wan rabibin ji bo hînî jiyana rojane bibin û adaptasyona wan zûtir bibe li vir em bi wan komxebata dikin yani ez wekî pisporekî ez dikarim bibêjim niha derûniya wan gelek çêtir e ne wek roja ewil e. Belê mala tava. Serçava ji wara ji qewet be. Belê edibe bu hevalê min kameraman Ali Yoldaş nîşanda zarok dîmenê germ hene li vir zarok ji xwe re bi hev re dixebitin boya xwe dikin resman çê dikin wek tê dîtin temamî lazmatî wan jî hene û ji vir bi kêf bi coş bi müzîkê û bi hevalê xwe re dixebitin wek tê dîtin wahê rîya wan jî dikene çok şükür ev tesîra erdhejê hêdî ji ser zaroka û ji ser ger radibe em bibêjin û ev dîmenê xweş ew ê hakî di hindirê rojê da
به چند سهانسان یعنی به هزاران به زاروکاران دین چیکرن ببیجن ام گوتنش عثمانی جوارا بینن بله شاین گلک سپاس حواله ما او کیف خوشی از زاروکا او رو کنیا و هلبتانی سر اکرانی دبی که هیوانش تشتکی تونه بی دبی که شو an لیستکان هنه کی دور که دبی لیمه تاثیر آوی یا سر درونی جی به میوان خویجین چلیک ردنام برنامه خود دیسمی با آخون او بخوجی شعورمند درون ناسیه گلو او زاروکن لکم باشوران کو گلکان مال باتوان مریه گلک جی لنخوش خانانه گلک جی لکم باشورا و مینن دمکی بجین خانی وان خرابونه تاثیر که چوال سروامایه میبیناجی به میوان خوره به وجدین چلیک رمی پاشه با آخون هلبت لکن بازار خبات هجات انکرین خوارن تی داین جبو کوریل بر نخوشی آوری گرتن هر تم دزنفکتان تی کرین واندرا جبر کن نخوشی جی سیدنه بین لورالور آنها درفت کلی که من جبر ویگی دولت به همه اکی بخواه لقاده نهاجمه بری خوبنا سلیمانیه نورجی حواله ما روشا آلیکاری کلور هات نکرنوی بحث بگه جمال سرگرتی صبات بخیر بیانی باش جمال لسلیمانی روش چاوای آلیکاری به چاوای تیم برهف کرن کرم که بله سلاوتان لبیت کمک و اوکاریکان لهرمی کردستان و عراق برداوامیان هەبێت من ئێستا لە نەخۆشخانەی بەخشینم لە شاری سلێمانی لێرە ماوەی چەند ڕۆژێکە دەستیان کردو بە کۆکردنەوەی کۆمەک و هاوکاری تەندروستی ئەنوێت کۆمەک و هاوکاری تەندروستی بگێنن و لە چەند ڕۆژی ڕابردووش ڕاگەنراویشیان بڵاو کردەوە خود کۆنگرێکیان ئەنجامدا کە دەیانەوێت کۆمەک و هاوکاری تەندروستی لە ئەمبوڵانس و لە هەرو پێداویست چەندین پێداویستی تەندروستی بگەێنە قوربانیان و زیان لەکەوتەکانی تورکیا و هەروەها دەیانەوێت لە ڕێگەی تیمەکانی خۆیانەوە کۆمەک و هاوکاری تیمە تەندروستیەکانی وڵاتی تورکیا بکەن ئەوەی دەیبێنن لە پشتمەوە ئەوە هەمووی کۆمەک و هاوکاری نەخۆشخانەی بەخشینە کۆکراوەتەوە کە کۆمەک و هاوکاری تەندروستیە جگە لەوەی کە چەندین کۆمەک و هاوکاری تریژە شوێنانی تر کۆکراونەتەوە بۆیە لە ئێستادا ئەمان ئامادەکاری تەواویان کردو بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوو کۆمەک و هاوکاریە تەندروستیەکانی خۆیان بگەیەنە وڵاتی تورکیا من میوانێکم هەیە بەڕێست دکتۆر ئەیوب عەبدوڕەحمان بەڕێوەبەری ڕاگەاندنی نەخۆشخانەی بەخشین دکتۆر سڵاو لێبێ فرمیتەم لاتر باسێکی بۆ ئەم کەمپینی خۆتانم بۆ بکەم کۆمەک و هاوکاریەکانتان چۆن و چیتان کۆ کردوێتەوە زۆر سپاس بۆ ئێوە سەرەتا هاوخەمی و سەرخۆشی خۆمان ئاڕاستەی قوربانیانی کەسوکاری زەمین لەرزەی گەلی تورکیا و سووریا دەکەین و داواکارین لەخوای گەورە بە زووترین کات شیفای برینداران بدات. بەڵێ ئێمە وەکو نەخۆشخانەی بەخشین و هەروەها دەستگای بەخشین هاوکاری تەندروستیمان ڕاگەیاندووە بۆ زیان لێکەوتوانی گەلی تورکیا و سووریا لە سۆنگەی هەستکردن بەرپرسیارەتی و با بڵێن بەرپرسیارەتی مرۆڤایەتی و ئیسلامی خۆمان ئەو هەڵمەتەمان ڕاگەیاندووە. کۆمەک و هاوکاریەکان چی و چین لە چی خۆیانە بینێتەوە ئەمبوڵانس خودچۆت دەرمان و چی بەڵێ ئێمە بە دوو تیمی تەندروستی دەرەچین دوو ئەمبوڵانس و هەروەها پزیشکی پسپۆڕ و پزیشکی پایە بڵند و پلەبەند و کارمەندی تەندروستی و کارمەندی خەدەمی و هەروەها کۆمەڵێک هاوکاری با بڵێن پێویستی پزیشکی مستەلزەماتی طبی و دەرمان و ئەو پێویستیانەی کە ئەکەن با بڵێن ستیبلایزی جەستەی ئینسان بکەنەوە لە حاڵەتی وشکبوونەوە و با بڵێن ئەو پێویستیانەمان هەیە. زۆر سپاس کاگی سوێر دەستخۆش بێ بەڵێ وەکو خۆتان گوێتان لێ بوو دکتۆریش ئاماژێ بۆ کرد کە پێداویستەکان لە ئەمبوڵانس و چەندین کەلوپەلی پێداویستی پێگاتون و لە چەند ڕۆژی داهاتووش تیمەکانیان بەڕێکەون بەرە و وڵاتی تورکیا بەتایبەت و هاوکاری تیمە تەندروستیەکانی و حکوومەتی تورکیا دەکەن ئەگەڕەمە لای بەڕێستان. بەرگەلێک سپاس جمال سلێمانیە روشا لور یا آلیکاریان برهکرنا آلیکاریان وی میوان خود مره پار بگیرن هلبت مگوت ترکیه لده باجارین مجی کم باجار هاتن آوا کرن konteyner hatın danin hawlte dain ku lice kom bajaran betir konteyner verin bicigirin lewra jiber ku zivistane şertu merç biçeki zahmettir dibe devlet be hemi saziye xoma gotla qadiye be hemu timin alikariye le gerine xalas kirine en tenduristiye o dilxwaz
dilxwazê me jî li wê derê ne wek me di dîmenan de jî dît bawayekî dilxwaz bi taybetî ji bo zarokan alîkariya psikososyal psikoteknîk gelekî giring e ji aliyê derûniyê ve ji ber ku li wan kombaşaran xebat xilas nebin welatiyê me bikaribin êdî rojê xwe yê jiyanê wek rojên asayî bikaribin derbas bikin helbet gelekî hewlên mezin tên dayîn ku li Adıyamanê jî bajarek jê ku zêde tesîr lê hatibû kirin gelek mizgeftan nûr xisar dît û dengê azanan jî mixabin qut bû ji ber ku ew dengê azana qut nebe û careke dî olam bide li wir xebat hatin kirin ji bo welatî taat û îbadeta xwe bikin li kombajaran mescîd hatin ava kirin piştî erdhejê jî nimêja îna ewil diho hat kirin. Temamen mirac etmemize vesile eyle ya Rab. Di megafona ambulansê de azan hat xwendin. Bi bangê cemaat vê carê li qada kombajêr kombo. Li Semsûrê di erdhejê de xeynî avahiyan mizgeftan jî xisar dît. Di erdhejê da îbadetxane jî xisar dîtin di serî da mizgefta mezin li Semsûrê hemû mizgeft hilweşiyan an xesar dîtin ji ber vê yekê li kombajaran nimêja înê hat eda kirin. Xutbe hat xwendin û nimêja înê hat kirin. Çok şükür keremavî rehmavî dîsa Xwedê roh xweş da me vedere nimiya xwe kir eda kir mîraç qandîliye Xwedê mîraca giya qebûl bike. Elhamdülillah benî bi xwe kir me yarû ji Xwedê xwe bûn em Xwedê de dixwazine. Piştî nimêja înê ji bo kesên ku di erdhejê de rehmet kirine nimêja cenaze ya gıyabî hat kirin. Rabbim kabul eylesin. Hayat devam dike wek xwarinê wek vexwarinê ibadet jî tiştekî ferz e ji însanê me ra lazim e me xutbe derva da xwandin dua kir Quran da xwandin ji bona birayê me ku erdhejê da wefat kirine me nimêj kir elhamdülillah Xwedê Teala qebûl bike carek tiştekî hajî musîbetek hajî careke nîşanê me neke înşallah. Belê helbet xebatên alîkariyê berdewam dikin ji bo herêmên erdhejê ji bo dih bajarê me heta Serokkomer Erdogan gotibû em Elazığê jî dikine navda Elazığê jî yazdih bajarên me xebat her alî ve berdewam dikin dîsa ji bo xebatên naqdî jî ji aliyekî ve jî alîkariyên naqdî jî xebat berdewam dikin piştî du erdhejên giran ji bo herêmê banka û şirket jî biriya afadê alîkariyên naqdî dikin banka şirketên sigortayê û yên din ji bo erdhejzedê an bûn seferber. Piştî zelzeleyê seferberiya alîkariyê dewam dike. Banke, şîrket û saziyên finansê yên mezin ên Tirkiyeyê jî pişt didin alîkariyan. İşbanka Tirkiye deynê krediyê şexsî wan kesên di erdhejê de can dane betal kir. Herûha bankayê li afadê milyarek lîre perebexş kir. Ji bo xaniyên ku ê bên lêkirin jî wê milyarek û 750 milyon lîre destekê bide. Nirxên menkul ên veberhênenan ên İşbankayê jî 55 milyon lîre perebexş kir. Şîşe cam koma İşbankê jî 200 milyon lîre alîkariya nextî kir. Tevî bexşên eynî desteka şîşe camê gihîşt 225 milyon lîre. Wekî bankayan ji şîrketên sigortayê jî alîkarî tê. Bankaya Pêşveçûneya Tirkiye Sinayiyê jî wê 55 milyon lîre wê bexşî herêma erdhejê bike. Koma xizmetên finansî Deniz Bankê li gel hissedarê xwe NBD wê 305 milyon lîre alîkariya nextî bide felaket sedeyan. Ji xeynî bankayan şîrket jî seferber bûne. Anadolu Sigorta ji bo erdhejzedeyan wê 10 milyon lîre bexşî afadê bike. Dîsa Anadolu Hayat Emeklilik Aş jî wê qederê 10 milyon lîreyê ji bo felaketzedeyan bide. Depoya Eczayê ya Selçukê ji bo xebatên piştî zelzelê wê 10 milyon lîre bexşî afadê bike. Wexfa Tesê jî eşkere kir ku wê bi 10 milyon lîreyê alîkariya afetzedeyan bike. Şirketa petrolê ya Rus Lukoil jî wê bi riya afadê 10 milyon lîre alîkariya neqdî bike.
بله gelek alîkarî tên kirin helbet yek şey jî ew ku êdî ji bo bicîbûnê serlêdanan jî dest pê kir serlêdana piştgiriya bicîbûnê ya afetzedeyan dest pê kir ji bo vê xizmetê divê afetzede serî li kîjan saziyê bidin divê serlêdan çawa bên kirin bersivê van pirsan hemiyan di nûçeyan me de. Afatsede dikarin ji bo hewcedariya bicîbûnê li ser e-dewletê serlêdanê bikin. Gerdilê gerînê de serlêdana piştgiriya starêya afatzedeyan bênivîsîn form derdikeve. Tê pirsîn, gelo hûn xwediyê avahiya xisar dîtîne yan jî we ev avahî kirêkiriye. Di formê de derbarê adresa îkametê û rewşa xisarêya avahiyê de jî pirs hene. Meriv dikare bi rêya serlêdanê daxwaza konteyneran jî bike. Piştî ku hemû agahî bi temamî werin tijekirin forma serlêdanê diqede. Pêşî wê Wezareta Hawurdor û Bajarvaniyê lêkolînan bike. Kesên ku avahiyên wan xisar lê ketine dê ji bo bicîbûnê piştgiriyê bistînin. Belê gelek me got xebat hatin kirin gelek piştgirî hatin dayîn ji seran serê Tirkiye hemû kes bû seferber Tirkiye bû yek dil bû yek deng lê niha dor dora êdî derûniyê lewra ew kesên ku ji binên enkazê hatin xelas kirin kesên ku xanî xewenda kirin xisarê mezin neketin li hin ciha hatin bicî kirin şaredariyan deriyê xwe vekirin welatiyan deriyê xwe vekirin dewletê hemû tiştê ku ji destê wê hat kir niha jî dor hat ser welatiya ser pisporan ku ji aliyê derûniyê ve em bêjin lewra gelek însanan malbatê xewenda kirin gelek însan hê jî xeber ji malbatê xwe nestandine ê ku zarokê xewenda kirine ê ku zarokên ku malbatê xewenda kirine yek bi Kemal Servan bi şêwirmendê derûniyê vecdîn çêlîkremê baxivin helbet bi taybetî me behsa zarokan jî bikin lê bi giştî em binêrin ka rewşa derûniyê çi ye lewra mamosteyê me jî ji bajarekî Erdhejê ew bi xwe jî Erdhejzedê ji Diyarbekirê di xêratî weşana me mamoste derbasî bê careke dê em bêjin. Sağ bi gelek spas dikim Ediba xanım derbasî be ji hemû gelê Tirkiye re û serê me sağ bi heçî însanê mirin serê me sağ bi û ê mayê jî Xwedaya Teala şifa xêrê bide înşallah Xwedaya Teala sebrê bide derbasî be ji me hemû gelê Tirkiye re. Gelek spas mamoste wek wê jî got serê Tirkiye hemî sabê brastî rewşeke felaketeke gelekî mezin bû ku di sed salê de li Tirkiye êdî pêk hatin bêjin mamoste nihayetî xebatên rakirina enkazan dest pê kirin gelek welatî hatin bicî kirin me gotem ji aliyê derûniyê ve ev însan bi giştî demam li wan dinerin ê ku dibin kavilan de mane ê ku hemû tiştê xewenda kirine razan û ji şiyar bûn rojekê ji nişka ve tiştekî wan tune ye yani ev derûniyeke çawa ye em dikarin ser bê çi bêjin. Yani zêdetir ji bon em hereket bike aliyê empatiyê de gerek me bi rastî yani bibîne min bi xwe zaten bi rastî dî ez zanim yani ez kanim bêjim çi ez kanim ser de biaxivînim hema ji derve bi rastî nerehatî yani mirov bin erdê de dimîne çawa ku bin erdê de dimîne yani bin enkazê de dimîne nizane bibêjî çi pêşiyê de dikeve şokê yani bin tesîra şokê de nizane çer bike dibêje gelo ez mirî mi yan zî ez saxim ez nizanim mesela ez mirî min saxim û dawiyê mesela laşê xwe dinere laşê wê de belkî mesela em bêje birîndar bûye li xwîn wîn heyî mesela tiştê wanî heyî îca ditirse dibêje gelo ez ê çer bim bin erdê de yani ez ê bimînim yan jî ez ê derkevim hinkê dengê min her hineka dengê min her însana yani tiştekî wanî heyî o cana jî mesela lal dibin mesela deng him deng nabînin deng narwan him jî nikan dengê xwe bidî însanê din yani lal dibin bin tesîra şokê de û travma derbas dikin hinekî mesela ji xwe zêdetir mesela bê av dimîne bê xwarin dimîne bê ve xwarin dimîne dibêje gelo ez mirî me divê jiyanê de ez heme tune me o toz û dumanı mesela û em bêje çawa bibêjin mesela û ışık tuneyî mesela û dora xwe dinere dibêje ez ê çer bim gero sona min ê çi bi û bin viya de mesela mesela hinek hinek kalp krizî derbas dikin
هنکرن مثلا باوریا خواندا دکن کو باوریا خواندا کرسه جخو دوی عالیه ده مثلا تندرستی وی نباشت به درونی وی نباشت به zaten مثلا هنکر مثلا انسان دکو واندر که علیکاری بکشی بن ارده دمر بلا باوریا خواندا کری دمر مثلا تشتكي وني هي او تراوما هي او شوك هي مثلا بن تاثير وانا دروني وان نباشت به تندرستی وان نباشت به وجهو خوارن و خوارن تنه و دنگه خونه کانه بده انسان دن و دنگه وان در ناکه و لال ده به هنه کنه شاشت به لال ده مثلا و بریندارن جخو برینی خود نرن برینی خوچا خو برینی خود نرن مثلا جخو زدته دکه بن تاثیر شوکه و درونی وان ونی در باسی ده به و از باور مثلا باوری جزیتر پر مهمه بن انکازی ده yani. Evet, bu bin enkazı mı? Baskıma mesela peki eli der ve ekul ben de habere ki hoşun ben de heviye gene heviye hakikatun da ne kirne jivi ali ve demamle binirin emdikarınç bu an çibeş. Yani biraz tücari bavariya xu jibir nekin yani mirov me hevdu girtine alikari hevdu dikin dünya gış alikariye medike em alikariye hevdu dükün tücari em bavariye xu bernede dve aliye de bavari pir gringe insan ben enkazı da hin mesela hinek hin sağın hinek hin mesela sağın sakatın yani mer tücari gerek bavariye xu dernek seriye xu da و جخو ام هر تم د ترکیه گلی ده ام alikariye hevdu dükü em bunu yek و هر تم ام هفدو ام تجاری هفدو برناده برا ویاج بیر نکن حیا بن انکازی yani بن انکازی در نکوه برا تجاری جبیر نک هیویا مره هی yani هیویا مره تجاری قطنابه تجاری نار yani برا حیا را سونجی برا حیا بن انکازی بنده بسکنن و درنیا خو برا هنکی بنا خو فره بکن و درنیا خو برا هنکی sağlam بکه جبو که درنیا خو sağlam بکه تندرستی خو sağlam بکه کی چاغه انسان بن انکاز ده درکت مروف وان بن انکاز ده درکت برا درنیا وانجی sağlam به برا تندرستی وانجی sağlam به مروف gerek سر نگاه بسکنه انا ام سر نگاه نسکنه ام بن ارده ده جی نکان مثلا جیانا خو بردوام بکن نکان مثلا درکفن باوری وان قطب مثلا inanca وان قطب جبو وی علیه ده gerek ام سر نگاه بسکنه و باوری خو تجاری وند نه که جخو ام ترکیه همو گلی ترکیه ام bunu yek ام هفدو برناده ام alikariye hevdu dike o dünya gış alikariye medike yani deste med çetese em dike tücari bira bavriya xuvanda nakir yani haya beni enkaz eder kavici yani enkaz bıkadıcı bavri hey yani hevi hey. Peki mamoste jibo insanın kunha lukom bajara be taybeti jibo zarokan jezeve be persim dibe kunha net farka gelek tiştanda ben beli khaniye wan kharabu em koneki dedicin tene ve fark dedim belki le ev travma ve tesire ke çaval serderünya insana zaroka beli. Yani zedetir yani çağa bejim ertheci travmak pir mezini ne travmak normal mesela em beje tu naseki xuvanda dik dimre tukan mesela mehke dumaha ba'leme davi bej mesela miriye minji hakkı yani jiyanji hakkı tukanı be bejviya ama ertheci net işteki vani ertheci felaketek mezini u mere mesela haberi mere tune o felaketi tesiri mere o zidetir mesela tesiri via cana hayat sona ömre mere berdavamdık cana 6 mahada sal kede 5 salada mesela xalastı be ucana embece çen roja 5 roja 6 roja da mesela berdavamdık davi hedi wandadı be mesela tesiri via zidetir ali deruniye de emle biner mesela gori insan aji dugahere henek insan hey embece 6 mahada 8 mahada via xalastık eftrama derbastık henek insan hey mesela haya son ömrü xud derbas nakım ناقد خلاص نا به افتراما خوي خوارن و خوارنا و خراد به جیانا و خراد به ام بیج خباتا و خراد به دهان کان هر خبات جیانا خون کان بردوام بک ونی بردوام دک افتراما هما مثلا زاروکو mezin insanı mezin de embiner mesela beni karşıya da zarok da eftramma hin dereng derbasıdı be yani zarok metabolizma wan deruniya wan hin hassası embej yani gori emezina zetir hin dereng derbastı be o aliviya da emle biner mesela travma imkanı be ki hayat sona ömre merov berdavamdık yani.
بله ماموسته وجه هنا که بحث کرد لجبر کجی سر زاروک اف تاثیر زوجی ناچه جبو زاروک مثلا اکون حال کن باجارا گلک خباتین کرن پشتگیریا پیسکو سوسیال تی داین دوی ارتش جوان بحث بکن یعنی بیشتر تشتک وسایه بیاره که بیاوایی işte avahi خسار دیتنه یعنی خرابونه گلو یعنی دما بحث بکن دوی چاوا جوان رو بیشتر یعنی حساسیت که چاوا دوی ولاتی تبگر yani zarok ji insanı mecindri insan yani fark avantune hama zarokin hasası yani gori insanı mezin ve aliye de emle binar tücari mirov gerek çi biji yani birin biji jiyan biji yani çi buyi birabi be tücari mirov gerek zaroka ve neşeri çünkü zarok bakılın fem dikin fem dikin ditirsin xemgin dibin dikevin depresyonu travma derbastıkın embêjî mesela xwarin û vexwarin wan diguhere embêjî jiyana wan tevlihev dikeve zarok fêm dike divê aliyê de gerek me vê travmayê ji zarok re bibêje hema çawa ku mirov bibêje zimanê xwe gerek mirov dîqet bike bi kîjan zimanî mesela mirov bi zarok re diaxivîne mirov çawa diaxivîne û zêdetir mesela zarok mesela laşê derûniya wan û derûniya ê mezina jî nevekeve mesela çişta fêm dike hema çişt gerek tu rê bide tu rê nede mesela xuyanî neke zêdetir fem nake em bêjin mirin mesela çiştekî çawayî mirin çawa ku tu zêdetir rê nede çiştekî çawayî bi ser lîstoka mesela bi ser materyala bi ser testa bi ser envantera tu bi zaroka tevana tu rê wan nedise fêm nake îja divê aliyê de zimanekî baş gerek mere bi zimanekî baş pêre biaxivîne û mere cê mesela ciyekî çawayê em bêjin bin enkazê de nuh derketî tu dibêjî were tu vay te erthêjî derbasî kirî viya erthêjî viya mirinê viya jiyanê tu bibêjin nabe carekî mesela hevlidor pir mihîm e ciyekî çawa da tê jêr bibêje mirin tiştekî çawayê em bibêjin mesela erthêjî tiştekî çawayê û em gerek mesela viya bibêje ortamekî baş mesela ortamekî gorî wî zêdetir baş bi tu bibêje mesela klînîk dibe nêxweşxane dibe yan jî em bêje cê lîstoka dibe ciyekî wenî gerek merev jêr bibêje zarok her tiştî fehm dike baqil ji vê aliyê de gerek me erthêjî jêr bibêje bi test û materyala bi lîstoka bi envantera û zêdetir bi pîspora mesela em bêje çawa akrabayî malbatê dê bavî nemayî çawa tê bibêje jêre tu nikan tenê jêr bibêje bi alîkariya pîsporê bigire wenî jêr bibêje wenî dibim o zêdetir zimanê xwe gerek dîqet bikin çünkü ew zarok însanê mezin ayrî însanê zarok ayrî û zaten travma derbas kirî tu carî mesela bira televizyonu sosyal medyayê bi vana rê nedi mesela nebêje bine wenî bû ew ê sona me ew wenî bibe ertêjî tiştekî wenî tu carî bi vana mesela hereket neke aliyê zarok de بله مامۆستا وهنێکی باس کرد bi taybetî gerek mesela zimanê xwe dîqet bike yani بله نها gelek zarokên me mixabin malbatê wa jiyana xwe ji destane hinek li nexweşxaneyane hinek em bêjin dewletê de bin hîmaya dewletê de ne ji bo van zarokan bahskirina mirinê çawaye divê bi çawayê şwan re bêjin tamam behsa erdhêjê travmayê mekir ama em çawa bila şwan re bêjin kî malbata te miriye êdî bi tu tenê yan jî divê ku hin malbat wan xwedî derkevin bi vê rewşê çawa bila çareser bikin yani hinek zarok hey mesela travma haya jiyana wan berdewam dike haya sino ömrê wan mesela û travma nikan derbas ke ana ji xwe ertêjiyek çê bûye ertêjî şûn de jî hinek zarok hene mesela dê û bavê xwe wenda kirî dê û bavê miriye îja divê aliyê de mirîn tiştekî girîng gerek mirov ser mirinê de bisekine tu carî mirîn ji zarok re ve neşêre eger ku zarok re veşêre em bêje yani kanûn tiştekî wenî bibêje gotin kî gotin dê û bavê te koçberî kir çû bajarekî din çû welatekî din ew werin ana çawa ku wenî got zarok wer hêviya dê û bavê xwe bi ew heya sona emrê xwe ew bibêje dê û bavê min ê werin divê hêviyê de îja rojek beelime dê û bavê mirî wê çaxê çi bi baweriya wê ew qut bi divê aliyê de tu carî mirin bira veneşêrin ji zarok re hema mirin veneşêrin çawa ku mirin tiştekî çawayê mirov bibêje
evi gerek mesela nasevi çi nase zarok çi yani nase zarok ziletir ki em bej dev bav maye ama xaltik miri akrabayı miri ise dev bav mirof çi yani mirin çi biraz jer bibeje em bej mesela tişteki çav bibejin eğer ki dev bav venda kiri ise pisporak gerek jer bibejin mesela alikarek pisporak bigre ama pisporu gerek zarok mesela nezi hevde bu arada tekiliye wan baş be zaroku tekiliye ki başı ve arada mesela gerek bir insani jer bibejin birin çi tişteki çavay tu cari ne beji ya miri çuyu xalas bu tişteki veni bira ne bejin yani dev bavete koçberi kiri çuyu velata kidin evere tişteki veni bira ne beji mirin hakkı rasti gerek ve mirne çavay bilisto kar jer bibejin bu xoşki jer bibejin bu zamaneki xoşki jer bibejin ama mesela mirin tişteki çavayı ortamek yani hevlidorek baş biji gerek jer bibejin em bejin nuh enkazda derketi dibine enkazda dibejin vela mirin veni akrabayet miri bavete dev bavete miri tişteki veni nabe de xaste de tu bibejin dev bavete miri tişteki veni nabejin de ortama klinikte yani ortameki başta gerek bibejin em kanıt tişteki veni jibi bejin mesela nexoşin belki peyre belki ameliyat derbas bıkım ve ameliyat de sürece ameliyat de jer bibeje dev bavete miri jinabe gerek ve ameliyatı ve nexoşin derbasi ki şunda derbasi şunda kır ve çağı jer bibeje alikari pispor bigre daviye mirin çi jer bibeje ama tücari mirin bira zarok re ve neşerin yani ve şerinse zarok var her tim teke ve bin heviye bende bisekine bebeji yamine bavemine var yani dve aliye de mesela rojek heviye ve kutbüse bavariye ve kutbüse ji venici baş nabe ama o hevlidorek başta ciyaki başta bir testo envantere bir listokre bir pispora mirin tişteki çavayı gerek zarok re bibejin o yaşevi, salevi, çend saliye, embeci peş ve çunavi çiye yani viyajı gerek mesela dikkat bıkırın o gori viya mesela per bipeyvin o zamanı xo dikkat bıkın o xotekin şina zaroka galo hun sarok bu henek juar mirine dibece huni çi his bıkın mesela hiseve çi bi o gori viya hareket bıkın yani ما پرانی بحث زارو کاکر لجبو مزناجی به تایبتی جبو جناجی سخوازم به بپرسم دیمن انسر مدیا جواکی ام بخوج دما متماشا کرم گله که هستیار بنیانجی تلویزیونان اف دیمن کوهاتن سر اکرانان و تاثیر که چاوال سر درونیا همه مروواهیه به از حسابش yani ez bawerin tesireki baş nakı hun dijiyana xuda travma derbastıkı yani travmak dijiyana ve deheye em beje un nexoş bu yani hun ameliyat bu yani dev bave ve wenda kri miri yani ki duazım mesela dev bave wenda kri dev bave miri o yek hati video wandık şimdi fotoğraf wandık şimdi dibeci ki ez via parvakım az bawarım yani tişteki wani ne ale deroniye de ne başı kes tişteki wani naxwazı dijiyan de kes naxwazı ça ku travma derbas kır د تراومای د یانجی مرنه ام بجنه خوشین چشته اونده کس ناخوازه ویدیو فوتوغرافیان هنک پاروکه د و علیه د درونی د جواک medya civaki براستی نباشه تاثیر اوی نباشه gerek insan me dikkat bike mesela derdi fotoğrafı dikşini deng zedetir te çi mesela ben tesira şoke deyi dve şoke de eğer kuva dengana var eğer ku hinek fotoğraf bikşin hinek video bikşini jxu mesela baş beji evi nebaşi her deruni evi nebaş be tendrusti evi nebaş be dve aliye de gerek dikkat bike insan me براستی dve aliye de mesela na ponucu düşünmüş na fikri na beji ev sona vana çi mesela hene kanı da alikari dike tamam ta alikari kır براستی خدای تعالی مثلا alikariye kabul ki خیرات قبول که اما درن پارو دکن جواک مدیا پارو دکن در دخن تلویزیونی از باورم یعنی خطای تلویزیونی جی زیاتر لورهیه مثلا در دخینن دبیجن محق و انسان مثلا خلاص کر مدرخست ساغ یانجی مری تمام خلاص کر ساغ به خودش راضی به خدای خیرات قبول که همه چما هم وانا سرویسی تلویزیون دکن yani gerek mesela vece wan bigre gerek mesela denge wan bigre zirater çünkü zarok temaşa dikin insanı mezin temaşa dikin deruniye baş hep mesela ça kuvana 24 saat temaşa bikin mesela ev belave temaşa vana mesela çı dibe deruniye wan xarad be
Divê aliyê de gerek vana mesela veşêr ve ciwan veşêr alîkariyê xwe veşêr parve nekin zêdetir tamam parvekirin xweş hema zêdetir nekin çavê insana nebêjin mesela min vana kişan em fotoğrafê wan bikişînin em parvekin yani tu carî bira insanê me ev gotina min ji bîr neke kesek naxwaze ku travma derbas ke û vê travma çawa derbas kirin çê dibe yani derbasî dike kes naxwaze ki videoyê bikişînin kes naxwaze ki fotoğrafê bikişînin û servîsî televizyonê bikin servîsî nûçeyan bikin divê aliyê de gerek insanê me dîqetlî be û ji xebera em bêje 24 saat xebera temaşe dikirse mesela wiya hinkî bira hindik bikin saetkê 2 saata bikin yani و دور بکن خبره مثلا زیادتر تماشا نکن زیادتر نخوینن مثلا برا مثلا هفلدور خوشی بگوهرینن بی خبات خورم مجول بون ایجا مطلقا مثلا مجی خو بتشتکی مجول بکن یعنی وانا پر گرینگه براستی به تایبەتی ez kanım serde bisekinim veya pir giring yani civakê medya bira dîqet bikin bira fotoğraf û video par ve nekin û bira alîkariyê xwe par ve nekin yani rica me Peki mamoste edi hem bajarên me ertêjzêde hene lewra gelek hatin ve guhestin li gelek can hatin bicîkirin em insanê ku nelûbirin me ev biyer nedîtiye em divê çawa gorwan insana tev bigerin yani demem me kesekî wisa dît em bijin wek rebene feqîre gunehe em tev bigerin yan em eleqê xwe ji wan newînin yani rewşeke çawa li ser derûnya wê çê bibe divê em hêjî çê hebin ji xeynî wan Yani emkanın yani îro roja yekîtiyê roja biratiyê roja gerek mesela em hevdû bigrin û hevdû bernedin yani tu carî mesela alaqadara xwe gerek mere qut neke bi wan re mirov mesela alîkariyê wan bike mirov mesela çi daxwaziyê wan heye bînîcî û mirov hevdû bigirin divê aliyê de derûnî mesela hevdû girtin û alîkarî pir mühim e aliyê insanê mesela bin enkazê de mayê insanê nêxweş mesela di aliyê wan de insanê birîndar de pir mühim e gerek mutlaka mesela mirov bajarkî din dise were bajarê enkaz bajarê mesela erthêjî çêbûyê alîkarî bike alîkarî pir mühim e mesela moral pir mühim e divê aliyê de mirov gerek mesela alaqadara xwe her tim ser wan bike mesela her tim alîkariyê wan bike yani ne belê sibe du sibe belkî wer serê me nê serê me yani jiyana me berdewam bike yan jî neke divê aliyê de gerek me mesela wan bigere alîkariyê wan bike derûniya wan baş bike mesela hêvî bide wan baweriya wan tujarî qut neke di hinda wan bi her tim bibêje ez hinda te me hema çawa ku mirov wenî kir mesela vana jî tujarî çawa bibêjim insan mesela insana hesli yani hisse insana heye kalbe insana heye gerek mirov mesela hevdû neşkîne alîkarî dike tu bînî mesela dibêje te viya girt ez viya heqûs alîkarî bikim ez ê viya bidim te ez ê viya bidim te mesela pere digire ber kamera işte ber civakê medya dibêje bine me heqûs pere dayî bine me heqûs alîkarî kirî tiştê wanî nexweş ne baş yani zêdetir mesela baweriya wan qut dike mesela înanca wan qut dike qalbê wan dişkîne mirov gere divê aliyê de qalbê wan neşkîne li hinda wan bi hevdû bigire yek bi û baweriya wan qut neke mesela divê aliyê de û tu carî hevdû bernede û vana pir mühim e aliyê me de jî aliyê deprem aliyê mesela erthêjî marûzê erthêjî mayê jî mesela pir giring e yani tu carî mirov gerek hevdû bernede û mesela mirov mesela bi pîspora jî alîkarî bigire baş divê sürecê de mutlaka her rehabilitasyonê helin klînîkê yani alîkarî bigire baş yani îro roja yekîtiyê roja alîkariyê roja hêviyê tu carî em hevdû bernedin û wenî yani wenî kana derbasî bî yani o zêdetir mesela mijarek giring e ser vê mijarê de mesela zêdetir mirov gerek mesela biaxivîne hevdûre biaxivîne tekîliya mirov gerek baş bi mesela û wenî ez bawerim hani mehkê 2 meha 6 meha derbasî nebijî çawa ku mirov hevdû bigire û hevdû bernede ew ê zêdetir tesîra wî hîn hindik bû yani Bê mamostem gelek spas dikim gotinek wê dawî hebêm ji bo alîkarî û piştgiriya ku welqadê jî wenî şanda bi rastî insanên wek wê spor ku divî warî de alîkariyê bidin ez bawerim em ê zû van birîna yek yek derman bikin ez gelek spas dikim gotinek wê dawî hebê sikarim bigirim paşê me xatir ji pas Belê Ecî gelek spas dikim ji temaşevanê me hêjare ricak me heye ji bon Xwedê xwentêkin şîna însanê din re hinkî empatî bikin
hon têkin çina insanê din gelo hûn bin enkaz de bima hûnê çawa bû ji vê aliyê de mesela hûn alîkarî dike tu carî mesela nekin insan qalbê insana neşkînin tu carî viya mesela çawa bêjim di civakê medya nebêjî ya min viya parvekir min viya parvekir insana neşkînin hinda insana bin alîkariyê hevdû bikin hevdû bernedin hêviya xwe tu carî wenda nekin û ser niga bisekinin em gerek ser niga bisekinin em ser niga nesekine demek em ser niga nesekine ê baweriya wan hebe jî baweriya wanê qut bi o jiyan her tim berdewam dike em mecburun jiyanê berdewam bike di vê aliyê de Xwedayê Teala heçê mayî sebir bide heçê nêxweş şifa bide heçê birîndar bûyî heçê mirîn jî Xwedayê Teala înşallah rehma xwe lê din. Gelek spas kirin mamosta mala ava bele vecdin çelik şeurmende deruniye ser mesela hem velatiyan bigiştiyim jib taybetiya zarokan derunya wa me çawa bikin me çawa baş bikin ve mamosteye me jigot tişta her izede baş heskirine lewra Türkiye jixwe bu yekdil Türkiye jixwe ji bo heme afet sedeyan deriya xwe vekir İnşallah ji vê pêvajiyê şûn de jî em ê bi hezkirina xwe wan baş bikin. Nihan berê xwe bidin wan otel û wargehên ku ji bo ertêjzedeyan bûn cihû war. Li 11 bajarên Erdhejê biborin nêzî 200,000 afetsede li bajarên cuda di otel û wargehan de hatin bicêkirin. Sazî û lijneyên dewletê hemû hewcedariyên mexdûran têmîn dikin. Tevî van xizmetan ji aliyê derûniyê piştgirî tê dayîn ji bo zarokan jî îmkana kirêşê heye. Ji Antalyayê heta Sinopê, ji İzmîrê heta Qersê, hemû bajarên dûrî herêma Erdhejê bûn seferber. Ji 100,000 zêdetir afatsede di otelan de hatin bicîkirin. Di otelan de hemû hewcedariyên mexdûran ji aliyê sazî û lijneyên dewletê tên temîn kirin. Ji aliyê derûniyê piştkiriya psikolojîk tê dayîn ji bo zarokan jî îmkana qirêşê heye. Ji 80,000 zêdetir afatsede di wargehên KYK de hatin bicîhkirin. Xwendekarên ku di wargehên KYK de dimînin bi tenê odeyên xwe nedan mexdûran. Her ku diçe di otel û wargehan de hejmara felaketzedeyan zêde dibe. Mexdûrên Erdhejê ji herêmê tên tehliyekirin, hin mexdûrên Erdhejê li wargeha çûbûkê Ankarayê jî hatin bicîkirin, wekî gelek bajarên me paytextiyan jî deriyê xwe ji erdhejzedeyan revekir. Li 10 bajaran erdhej pêk hat. Kesên ku ji erdhejê xilas bûn li wargehên Wezareta Spor û Ciwaniya hatin bicîkirin. Niha li wargeha li navçeya çûbûka Enqerê 2000 mexdûrên erdhejê dimînin. Odeyên wargehê ji bo 6 kesan e. Ji bo her malbatekê jî odeyek tê dayîn. Belê çi lazim bê di vê baregehê de hatiye bicihkirin. Ev dersî ji bo zarokan hatiye çêkirin. Wek hûn dibînin di vê dikanê de cil û bergên zarokan ji heta leystokan her tişt hatiye bicihkirin. Ji xeynî ciyê Razanê rojê 3 caran xwarin tê dayîn. Her wiha xizmeta tenduristiyê, alîkariya cil û bergan û xizmeta berber û xwafer jî bêpere tê dayîn. Biro diherina, pir imkanê xwe pirin, pir limalinirin, her tişt xebûla, Xwedê ne razî bît. Yani aksiyona tiştî tune. Çi imkan li vê didine o mesela wek xwarinê, wek internetê çi didine we? O da me ayrıya özel am aile ve sakinin. Ya xwarinê xwe pirinin, qehwasî xwe pirinin, ava germ heye, yatağa xwe pir rahatin, germe qet ya me nadiye yani pir mutlu nabere. Li wargehê ji bo zarokên mexdûrên erdhejê çalakiyên lîstikê jî tên lidarxistin. Belê li Ankarayê mexdûrên Erdhejê li baregeha çûbûkê dimînin. Li vê baregehê nêzî 10,000 mexdûr hene. Piraniya wan jî zarokin. Wek hûn dibînin zarok jî li vê dirê li gora dilê xwe dilîzin. Çok iyiyiz. Em li vir başin. Em li vir bi gelek tiştan ji xwe re dilîzin. Ji bo her tiştî izne didin me. Ev der pir xweş e. Baş e ku ev der heye. Ez li vir bi hevalên xwe re dilîzim. Kêfa min gelekî li cî ye. Mexdûrên erdhejê heta malên wan werin çêkirin wê li wargehên Wezaretê mêvan bin. Mavi mavi masmavi, gözleri mavi masmavi.
Dinavê felaketa mezin de tişta ku piçekî dilê me xweş dike ew e ku rûkeniya zarokayê ji ber wê ew bajarên ku mekteb jî werin vekirin ez dixwazim wisa bêjim wek min dizanin di bîstê Sibatê de li bajarê Meydî ku erdhej pêk nehatiye wê dibistan dest pê bikin. Li gelek mekteban jî wê xwendekarê me yî mêvan hebin ku ji bajarê dî erdhej zêde bûn û koç kirine hatine van bajaran zarokê xwe em piçekî hişyar bikin hîn bikin ku yekîtî çi ye, bihevrebûn çi ye, alîkarî çi ye, tenê alîkarî neşandina lewra alava nexwerekan e, alîkariya hezkirinê jî baş e, yekîtiya hezkirinê, yekîtiya hêstan jî tişteke giring e. Me behsa alîkariyê kir hem her ne Stenbolê hevalê me Abdullah Koçal li Fatiha Stenbolê ye. Ew alîkariyên ku hatine berhevkirin ji bo mağduran, ji bo erdhejzedeyan rewşa wan çi ye em ê ji Abdullah bistînin Abdullah kerem bike. ادی نها استانبول محله به محله تاخ به تاخ نافچه به نافچه سفربر بویه سر سبه املا اصلا بون آن هاجی امگهیشتن فاتحه لوه داره ملت تشت جبو خیرت نه شارداری جی سیستمک چکره بلا حواله منی کامeraman نجات زاتاق نشان تماشاگران نبده اف تشتین کو ملت مالا خود دخه کولیان حاضر دکه او دشینه جبو مقدورن ارت هجه لوه داره کسین دلدار او وظیفه‌دارن شارداری وان جهف و دقتینن کیجان تشت جبو جنان کیجان جبو میران کیجان جبو زاروکان به زاروکن لاوین زاروکن کچ وان همیان جهت و دقتینن اف خباته که پر هجه لوره لجهه عرض هجه امکان تونه یکو وی تشتی جهفدو وقتینن گاوا تشت لگوری ناوان ته شداندن ته پاکت کردن و شاندن و گاوه برحتی دگهجه جهه کو حوجداری په هه آنها کنجم پتکان اوی مزنان تبل هفونه جی هیکو لوی داره تنه جلین زاروکان لازم دبن یین دن گاوا دچن ور احتمال هیا اسراف ببن و دور جی هیکو تنه کنجن مزنان لازم دبن وقتا یین بچوکان بناف کبن دیسا اوجی احتمال هیکو اسراف ببن نگیجن جیکو حوجتی په هیا لوما وظیفه دار لوی داره اف کنجن نونه کنجن کو حتی نه شغلاندن ملت دشینه وان کنجا لگوری ناوروکا وان لگوری جسنه وان لگوری جورین وان جهودو و دقتینن یک بیک ددن عالیه دن جبوکو تک و ناف کولیا لگوری جسنه خواه لکلک جه او کولی هنه او کولی انکو ناوه وان لسر هاتنه نویساندن به اتیکتان ناوروکا وان هاتیه دیار کرن نها وظیفه دار تشتین کو خلک آنینه جکولین وان دردخن نهم بیاوی نشان بدن مثلا اف کولی جبو جلو برگن میران هاتی وقتاندن اف جب همان آوی اول سر پیلاو هاتی نویساندن وکی کو خونده بینن پیلاوین زلامان پیلاوین سولین میران ترهنه جبو کو شاشی اک نقومه جبو کو نچه دبره کو حوجتی پینینه مونتن میران گوتیه دوردا مونتکی میران دیسا و هر وها بن کراس یعنی جلین کو معرف کاره بن کنجان دل خوب که دوردا هنه دیسا جبر کو دمسال زوستانه استوپیچ آنجی کومن کو مرد کاره بن بدن سری خو لبه داره هاتنه وقتاندن دیسا سولن جنان لسر و قولیه هاتی نویساندن و تدجی پیلا ونگو خوشکن مه پیکن و و سرمایه خوش ستار بکن خوش سرمایه ستار بکن هنه دیسا مونتین جنان هر وها گورین جنان و قولیه که ببورن اف قولی جبو گورین جنان هاتی وقت آندن دیسا جلو برگین کو خوشکن ما لحرم عرض هجه لوان باجارن خرابوی لخواکن هاتنه وقت آندن دیسا جلین جنان و لسر قولیان استوپیچ کم جبو جنان جبو کسین کو بخوازن نمیجه بکن جلکن نمیجه آنگو سجاده هاتنه وقتاندن دو قولیه دا قولیا همبر هم بیجین کو بشا همبر دیسا جبو زاروکن لاوین کرین جلو برک لسر قولیه هاتین نویساندن و دیسا کلکا و قولیا دن اوجی جبو زاروکن لاوین جبو کرانه سولین زاروکن لاوین دیسا سورین کرکان لی کلکینه جبو کرکان دیسا درپی هر وها کنجین کو دبن جلین خدا لخواکن هنه بوی آوایی
ev cilve bikçin ceko havcedari le heye. U disa beşeke denji em dikarin bejin ko paçen zarokan, paçen pitikan. Ev jî li vê derê hatine veqetandin xwarina wan xwarin beş bi beş hatiye cudakirin li vê derê gava ev konê top qapiye li ber sûrên tarîxî ew sûrên hezar salî di ber wan sûran da ev kon hatiye vedan û di vî konî de jî rojê car heye 300 meriv, car heye 305 meriv, car heye 500 meriv bi hev re tê alîkariyê gava kolîtên kolya qeyd dikin naveroka wan dinivîsinin tasnîf dikin digihînin embarê gava li vê derê cih nema tiş dişinin embarê ji ber em di nav İstanbul'a kevin dana ihtimaleke pir hindik tir dikarin werin vir loma li vir bi rê dikin diçin embarê li embaran jî tiran bar dikin heta niha şaredariya Fatihê 51 tir malzeme gihandiye herêma Erdhejê vê sibê jî xebat dewam dike edîbe. Meli Abdullah gelek spas sevalê Mecbatiya İstanbulê ku cê alîkariyê hatibû vekirin û li wir welatî ji bawayekî dilxwaz wan ji hev vediqetînin ku dema çû ber destê wan kesên hewcedar wan erdhejzedeyan li wir hêsantir ew hewcedarî û zûtir werin em bêjin çareserkirin. Niha gelek mucize helbet me got pêktên gelek xeberê xweş di van rojan de çê dibin. Niha me her nemûşê ku erdhejzedeyekê li wê derê pitika xwanî dinyayê Semra Toptaş di dema Erdhejê de li çelîkana Semsûrê bû. Piştî Erdhejê bi malbata xwe re xwespart wargeha KYK ya li Mûşê jinka du canî rojan çaran Erdhejê de keçikekanî dinyayê niha rewşa her duyan jî baş e. Malbata Toptaşê li çêlîkana Semsûrê rûdinişt. Dema ku erdhej qewmî ji bajêr derketin û çûn Mûşê. Malbat li wargeha KYK'yê ya Mûşê hat bicîkirin. Adiyemane cêlka deprem bû em tirsiyan em sê çar xwara arbe donî hingê wara nexweş bûm em hiron hatin Mûşê. Jinika du canî Semra Toptaş ji ber tirs û xofa erdhejê nexweşket û rakirin nexweşxanê. Semrayê di roja çaremîn a erdhejê de keçikek anî dinyayê. Deprem bû û quskem tirsiyanê 2 hefta pêş de doğum bû. Tazê jî em xweştin çok şükür kirkê min jî xweşin. İhtiyacê me jî gedû nevê derkê xwedê lê raziyek qêde me dixwîne. Teksî me tenevê derê. Şan xwedê cak dij me keskî dînet. Semra Toptaşê navê doktora ku ew emeliyat kir Asyayê da keçika xwe. Dayîk Semra û pitika wê ya bi navê Asyayê niha li wargeha KYK'yê ne û rewşa wan baş e. Xeberên xêreyên ku ji herêma Erdhejê tên hêviyê zêde dikin. Ekîbên lêgerîn û xelaskirinê ji bo ku kesekî din jî bi saxî ji bin enkazê daxin hewl didin. Xîreta xebatkarên tenduristiyê jî ew e ku kesên bi saxî filîtîne tendurustiya wan baştir bikin. Gelo divê rewşê de halê xebatkarên tenduristiyê çi ye werin em bi hev re temaşe bikin. Xebatkarên tenduristiyê ji çar aliyên welêt çûn herêma Erdhejê. Yên din jî ji bo ku biçin her tim amade ne. Li herêma Afadê ji bo tenduristiya birîndaran seferber bûne. Ev der li Meraşê dibistanekê pêşîne. Di van rojan de wekî navenda alîkariyê dixebite. Rê bi berfin û asê ne. Lê ew gund bi gund digerin. Serpêhatiyên her xebatkarên tenduristiyê cuda cuda ne. Wek Mînak Murat Devrez û Meltem Koç. Wê ji bo mehirbirînê roj Diyarbikirana. Lê wexta erdhej bihîstin ji Koca Eliyê rabûne û hatine. Biz pazartesi günü nikah tarihimizi alacaktık. Me roja duşem wekî roja mehembirînê diyar kiribû. Min destûra salane girt lê wexta me ev xeber bihîst em li ser zewacê nefikirîn û em hatin pêterê. Ertesi gün 10 saat sonra buradaydık. Şu olur dedi. Tamam. Şunu da götürelim. Annesi gel. Sen al malzemeleri. Seranserê rojê ekîbên tenduristiyê dixebitin. Lê şabûna mexdûrekî be jî ev yek kêfa tîne. Ben şimdi kapatacağım onu. Ve Türkiye bu yek denk, Türkiye bu yek dil, Türkiye
عالی کاریا جبو ارتش زدیان پیکانی همو کسی دریا خو وکرین هم دولت به همه سازی خو به همه تیمین کو دویشی ده پیوردارن دویشی ده سرکفتین دویشی ده پسپورن داکتن قاده لشکرین ما پلیسین ما همشیرین ما دکترین ما تیمین تندرستی ولاتین ما به تایبتی ون اف سرکفتن یا گله یا ملت ما تفده دوید بیارین و ساده دم اکوم دستا هردو امبون یک دل امبون یکیتی و به هفربون آمه گشتر و باشتر دبی افجار کدی در که ایشالا او کسیم کم جبه فلاکت خلاص بونه هر عالی و باشتر ببین کسیم کجیانا خوش دستان رحمه خود الوان بیم صبح همان ساعت دی سمیلی و داره بین خواباش بنیرن حیا صبح خاطری